Mentimi nyibi. O yentimi amusa nyamesa. Intima hu. E ma hu. Serious. E ma hu. Me de bia me kama asem so kope bonsam ahwe wo hia obasan. Oh. Bonsam na na o ya de wo hu. Oba etim ma ya de ni kwan se we. Oba etim ma ya de a eye kwantre ni so. Akoma 87.9 Kumasi. Nenso oba a wo so obe ha no. O koto menemu no kura na yese kokko. Ne kotom. Wo hu akuru no awura mu. Enso na nipa egu ho no. Ene de wo ho na efre wo nipa dua mu kofom akotene no. Se ko bonzo bi. So what you say? Sabi if you are yet soro. Enso se fom nso onim se nso ho de. Ewo ho. Ai. Edi se wo dware. Wo dwae. Ne nso ne tene ne ko bonzo ni mu. Ade na wasama aka anya dwuma. Akoma FM 87.9. So what you say? Onim baby a wo kama na duro. Okay. So asase no ni nyina ye nso. Na ye na yinim. Ene yase ade ensuswan. Ade yawura. Ade yese. Sa na bo wi ase no. Na me de ka se nyame ne ba wi ase no. No se asase so aye sakasaka. Sakasaka na ye de ya. Na ye nsu. Sinsu nkonsu. No tiamra do tiam. Enti unse ba bia onam nyina nsu da. Nsu da ho. Ti gata mo nsu die. Ya. Enti ba bia nipa begina. Akoma 87.9 Kumasi. Enye odo akobo sonso. Ana nsu no tini no odo akom ana odo akwadwae. Ebi obegina obefrom. Even so to nsu okura de bona no. No no bi no de bi gufo mbo odin se nipa so mesi. Ekwan ya de mafaso nananam. Muntwi ana kama me. Ebe wadwuma. Ade ntina enye dwuma. Yo. Conform mama mbisa nsuo ne obi dware. Na o she dwaye ho. No wo kan stem. O kan no mensem. Na o san ye dware. Pacho eno no sign na. Eno no ho so sanso ne beye. Enipa no oni nsinsanso do no kan no. Eyi nsuo. Okay. Nsuo na say to me ni free here dey. Bye. So what you say? And dinner something they say matano. Akoma 87.9 Kumasi. E ninso wa santimemu. Ni dia ye de apie. Okay. And was matano. And nso bia odin. Aye de yebo. Okay. So on said it here no. Enti nsuo de Tumi wo. Tumi ewo nsuo no. Ma me ka no kura chiro play. Obi obedada o say nsuo mu tumi ewo nsuo mu nya no. Nipa kolo ka je nsuo onim wiase. Onim wiase. Nana last week no ye bie phone ni no obi bisa question bi na emre ni nti no ye timi anche mu yi o se gata mu nsuo ye se eden papa what kan nsuo nti na me san kofa sa question we di abai se nsuo hu eden pa na emmom gata mu nsuo de acho eden nti neti sa on say last week u busa me hwasem e ma me kire wasem bi sa gata mu nsuo no esobontin ni ekobuo ni ebedware ene ma ne tino so on said it sese me ye bema meti ase me mo mensa oyo ba Akoma FM 87.9 ade na me mu ase nyankopon se eja wo bo ye nyina pepepe wo se me fe mpade na oyi de bo oba na ye de na oba de otimi yi mu de so finfiri no na mema me bema mintimi nyibi o yentimi amusa nyamesa yentima hu e ma hu serious e ma hu me de bia me kama sen so kope bonsam ahwe wo hia obasan oh bonsam na na o ya de wo hu oba etim ma ya de ni kwan se we oba etim ma ya de a eye kwantre ni so Akoma FM 87.9 Kumasi. Nenso oba wo so obe ha no o koto menemu no kura na yese kokko ne kotom wo hu akuru no awura mu enso na nipa egu ho no ene de wo ho na
efre wo ni pedua mu kɔ fam akɔtene no se ko bonzu bi so what you say sabi efi a yetemu yetesoro enso se fam nso wonim se nso ho de ho ai e se wo dware wo dwae ni nso ne tene ni ko bonzu ni mu adente na wasama aka anya adwuma Akoma FM 87.9 so what you say wonim ba bi a wo kama na duro okay so asase no ni nyina ye nsuo na ye na yenim ene yase ade ensusuan ade yawura ade yese sa na bo wi ase na me de ka se nyame ne ba wi ase no se asase so aye sakasaka sakasaka na ye de ya na ye nsuo si nsuo nkonsuo no tiamra do tiem enti unse ba bi a onam nyina nsuo da ho Tigata monsuo die. Ya. Nti baabi anipa begina. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enye odo akobo sonso. Ana nsuo no tini no odo akom, ana odo akwadwae. Baabi obegina obefrom. Even so to nsuo kura de bona no. No no bi no de bi gu fom bo odin se nipa so mesi. Ekwan ya de mafa so nananam. Muntwi ana kama me a. Ebe wodwuma. Ade nti na enye dwuma. Yo. Conform ma mbisa nsuo ne obi dware na o se dwaye ho no wo kan stem o kan no mensem na o san ye dware bacho eno no sign na eno no eno so sanso ne beye enipa no oni nsinsanso do no kan asem bibi na ha ntia ana o de ka ayete se adwaye te se buchia aye soja wo so what you say buchi aye soja wo mo ehu buchi aye soja wo mo no ehu oh so what you say sa na dwaye nso ye dey ehu sanya onko na dwale ana onko nso na dwale okora na anye bia wo sunsum wo fie obi a wo sunsum wo ni fie yes bia no obeka so ni sunsum wo ni fie Akoma FM 87.9 Kumasi bia wo wi ase bia no from one anum penso meka say ebi a wo ye bontukuni ona na ye santini o maame santini o papa ye bontukuni inti ebe o asante na awura fi papa ji na o do onu mu papa krom ne ka se ko ade we na o papa fi na akwa na boso mo wa ka se onti obi wa na so ati ase enti yen ya e wan obia ni nchi bibi firi ho It is a wood dware na wo kan sem obi aye wade eya na wo kan sem wo de ya so wo kan keke but etimi nya nsusaso nipa no so na se wo kan sem se wo sunsun kogu enkokum obi o kan sem ni nyina wo frɛ nananom e frɛ nyankopon se wo ntwe nipa ne ka o ma nipa ne mre wo domino baabi a wura no so no baabi a wo nko aye de wo hwɛ me kan ko bi a kyɛw se me se me ni ati wade ena me bibia me suo nyame isura sache ni padua de menye den me suo no won se de tie fize me yedem batu wiase a me yo me fiada me de konfo nyumo no ene na me de de wo me ka ho ntini pa close obekum ya na ade ato aso ye wo me fiada se fiada na ye wo me to nga na me se nyina fifi ye wo to na o se nyina na me se nyina fifi wo do se free buy asama ade ne buy me se nsun to da me ko 50 years me se nto da so ati as edwaye nso ne wo me to ye so into obia na ne hyebre obia na ne nkrabia se edwaye na emabu o mu nse o mu kodwale be ma na oba da o kodwale no Akoma FM 87.9 Kumasi into obi gina no ka semboni bia de kirewa se yedwo otimi kopa ne to ase ho edintia anyama ho sa na ye kan hira nsem so wadwaye ho ebeba adinti na nya dwuma okay on the bible ne kan se ba bi enso tene timi fatene no o kan no mesem wa yadwuma o kan hire yadwuma be yadwuma so on se de tie endi se unim se o be dwale
na se nsuo no nhwie ma ne ntene nkode a ene wo wi a no ano Akoma FM 87.9 so obetimi ahwie ama na tene apie akofo obi da echi dia ese do obesere bia yema wo yeah me question na me bi sa on dia me dia no ato echire kura me nya ma wo ansa sa question no e ma me na ma me bi sa ba kwa ansa na yase akofa ya boafo enkrato se me ankasa ya meti hei me a metimi dome me ho metimi kan se bi ba ne beye eno me ma me ana se enye duabon fama me ankasa me ho ewiase oti wiase na wo ni pedu enyamyabo FM 87.9 Kumasi na o kase na me kura me de enyamebo ma mbede wo wiase a unu se wonim de wo ka opa akofa de editi kura no mu opa akofa de editi no wonim la enyamede ma wo so ati ase ensatia we ni nyina yepe debi ebi de kan jabi ansa na bi yede ebe to aso ti sa na de kan ba e na obekọ ama de ebe to aso yede aba eti nipa woto na wa no me ho wonim de we Akoma ene ho no me ho de apo 87.9 Kumasi ni kwan se ho no me ho na se bia o mo nim se ne nsem na wo ka na yeduabo o tie ewi ase 7 period asa ni frɛ ni kula o kono okoto mele mo de no poma ni si na esi fom si eke woni sam na ho obepa be fufra ye de afa so ati ase ene nipa obeba wi ase se nyame abo na no me ho na onye nipa mekanipi na onye nipa nyame no osoma ase behwe wi ase ebi enhire wa kire no eyusu ene oban Akoma FM 87.9 Kumasi we yoba ompran fo yensia oso wawale okuno ya o me ko dwama ba madam fo we se me mra mesra na o se baabi ana madam fo we kura so ye wedding na o se baabi na hu se okuno ya ho ade no onam fofo do se na bai no mo ba ni so mo do mo ha ka fo se na bai se di okunu yo ho ade a obi ne yire be jawo sa na se wo so kwa okunu do achi Akoma FM 87.9 na sa brabo we nyina wo ba wo se nyankopon njira on show obede no shira nyankopon ba ye den e na we shirawo ye be ko ho details pa na last week no mo si me mbisa ho no amfa ma because yate obi yire ye musuo obi yire fa ye musuo ene ye bebisa ye kwan ye fa so e ma ne ye musuo no na ansa na no edien se ne se ata no eyinsu okay insu na sa tumi ni free ede e bai so ati ase endina something ne se mata no Akoma FM 87.9 Kumasi eyeninsu e wa santime mu a ne dia ye de apie okay ene o se mata no ene nsu obi a odin aye de yebo okay so on say de tie no enti nsu odie ne tumi ewo nsu no ma me ka no kura chiro play obi obedada o say nsu mu tumi ewo nsu mu nya no ni pakolo ka je nsu onim wiase Nana last week no ye bie phone ni no obi bisa question bi na emre ni nti no ye ntimi anchemu yi o se gata mu nsuo ye se eden papa what kan nsuo nti na me san kofa sa question we di abai se nsuo ho eden pa na emmom gata mu nsuo de pacho eden nti na te sa on say last week ubusa me hwasem
ama me kire wasem bi sa gata mu nsuo no esobontin ni ekobuo ni ebedware ene ma ne tino so on said it sese me ye bema me tia se me mo mensa oyoba Akoma FM 87.9 adinti na me mu ase nyankopon se eja wabo ye nyina pepepe wo se me fem pade na oyi de bo oba na ye de na oba de otimi yi mo de so finfiri no na me be ntimi nyibi o ye ntimi amusa nyamesa intima hu e ma hu serious e ma hu me de bia me kama sen so kope bonsam ahwe wo hia oba asan oh bonsam na na o ye de wo hu oba etim ma ya de ne kwan se we oba etim ma ya de a eye kwantre ne so Akoma FM 87.9 Kumasi nenso oba a wo so obe ha no o koto menam no kura na yese ne kotom wo ho akuru no awuram enso na nipa egu ho no ene de wo ho na efre wo nipa dua mo kofom akotene no se ko bonzo bi so what you say sabi ifi ayetimi yetesuro enso se fom nso onim se nso ho de ewo ho ai edi se wo dware wo dwae ne nso ne tene ne ko bonzo ni mo adente na wasama aka hanya dwuma Akoma FM 87.9 so what you say onim ba bi a wo kama na duro okay so asase no ni nyina ye nso na ye na yinim ene yase ade ensuswan ade yawura ade yese sa na bo wi ase no na me de ka se nyame ne ba wi ase no se asase so ye sakasaka na ye de na ye nsu sinsu se duabo odi kan bu sa first generation ai duabo ya de a odin ene duabo Akoma FM 87.9 Kumasi sunsun mu ade so atias enti she obi ka se obo odua ese obusa se ne kwan be ne nipa no timi kura ka se mebo asomasidua na nka mayi ano okay enti kwan be na obi be ka se obi bo odua ananya sa enam so o se duabo no nipa ne kan duabo se mebo odua no ena obusam question se de na obi bo obi dua wi ase o se mebo odua enti de enti na obi bo obi dua question no nya musa eni pacho wa bisa na answer ho ko for wa bisa na answer ho bisa me se de na ye ti se emene na bela aye no se mebo odua okay na de na duabo no enyina so eba yo enti de na odie na bila beka se obo odua e na de ni duabo engina so I hope say this one dey metwa me da say duabo ni nyina so ni ti se se oyi obi boni no do ko boss mo ne bachi oyi obi boni no do ko boss mo okay boss mo ne bachi okay so what ya Akoma FM 87.9 Kumasi into what boss mo ni din and offer ni dia din se ene ma na yese duabo oh enti ansa na obi bebo odua benya no je say why ye nipa kro ne boni yes se boni ni mu a nipa de bo odua enya sa enya no kre okay so what ya say okay ansa na nipa ne bebo dua na wo jidi se onya ne boni a wo se dua na nya no na yesunsun mu asem na nipa no wani boni aha eni tina ye man kofo ka say ansa na obi bebo dua benya je say o wani bana de ye kan say okay okay no one say by 40 mi hwinti ebo ma ne na atwa pacho minim se wonim enti ye te anyina onim so obi wani ana obi ni ani debi minim so what you say it is why mami oto e boni no so obebo odua na no kure so why ne boni na dua ni nyawa eno cho so obefo debi e boni na me ma ye nti no bo odua na enya me na nim say obi frɛ bo so mbo odua eno yes nso obeka say nyame ntwa oka samu serious oh
Akoma FM 87.9 Kumasi. And no yes in so because in Yamin Piaka. Nyame aketua ne de ye ho hwe enye yi. Na Nyame Piaka onum da wode bema. Wo chikula no. 87.9 Kumasi. Yatina all day. This Akoma dance your night to me yatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Ni ebe me dey timpon. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Ni ebe me dey timpon. Eko baby nko sivi, oh how baby nko sivi. Ayaka baby nko sivi. Oh, humble baby, and cozy. This Akoma, dance your night to me, Yatina all day. This Akoma, dance your night to me, Yatina all day. Akoma, 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 we never made it to Akoma, 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 we never made it to and cosivi, come on, Kabi and cosivi, Asam TV and cosivi, a new breed and cosivi. This Akoma, dance your night to me, Yatina all day. This Akoma, dance your night to me, Yatina all day. Akoma, 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 me ever made it to Akoma, oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawara, Nebisa, Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono, so ye gentlemen, ye baby, son, now Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero, ye baby, you saw on page my Ako can now, I don't know. The man worrying rubber some kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamo aha and nebna ediba akuma musam ewo akuma 80s enewuko and na holiday niti boy and so na so ye bedroom yo ena ye ukwada ereku afo moda ena kwaku fo moda ediba akuma musam ewo akuma 87.9 na mo hwe ye enso ewo onia TV enso yeda masipapa pa say mo fidie na to ha na muti ba che na ye ukwada na ye ukwada holiday no na wo dodo nti em se dem afi na ye be adwuma yeda masi se muti ye enenso yedi komo yedi feedbacks be brave e de bebrem o se medie no obi di na semba na okasa na wa wuti akire na ye o se fe ye fe na ye de se nipa krona betina ha no aka na sem ne saa na de ye besre ni asre de ye besu ni esu ene de keka ho na emom no aya ye bado adwuma ni bebre na adwuma no bado de no kra e de sei esro akwahye su na aya na ye bebisa no ene feedbacks bebre de ye tu ho na mo wa ema ebi akwakodru no ene ye de bema ye tiefo eni mpo omo so de omo asem bedan ye no na omo so ehu bebi a omadwuma no ebi wo ho no ma bebi a yaye akwakodru enti midin ede beaches spiogabra Aunty Bea upe dwumadi a ewia sei yesua de na yengu aware yengu aware o ye ha yengu aware da
yesiesie aware e ma asomdwe ba fie ye ka e ma busuamu ba bia ntokwa wo no asomdwe ba ho wa papa no maame ayira kra wo de breye ne a nyame adum nti no ye behu papa ma ho ene feedback ba ko bi ne de ye me no ye hu obi papa ne maame ye hu no ni nyina eye anamontu a ye tu nti awia de ope program a emu ahwam na ede na obesua de a enkotofa ko to be wo ko be bia o ye mistake de aka ni nyina ye fake original na eno ani akoma mu nsem meni miniama mienu omkam ho ye triplets atapanyi atakakra ena ataotoso miensa ene ye di dwumadie na mema nkentinwa mienu enso ebo ye chi dom ansa na technical for no so akan ho na ye di dwumadie no e di abro na program a oya o manager kra na ni di ekire saa kra de na chese wo hu say ye yadepa o yadepa de na manager so opian nti ka che wunu ya say efri na ekọ mane nkotie baabia e mane nkohwe baabia ewia program ne de eno ane akoma mu nsem yesi akoma mu nsem so ye ka no de onim akoma mu nsem so eye ehintasem ana era meboa eno anu na ho ye feel na so ko ye wo fa na wo tweda no ko di mu wo fa na wo tweda wo sheda fa wo ye corner na one bedroom oh that no wo fa ewu nya adepa na de akoye we do ya excuse manager say na yen bedroom ma ye lunch wo wan baby nti won ka ho me ba wo hunhum o ba mesra no manager sa me ba wo hunhum manager mi say me de me pay na abanti me ba wo hunhum I make na mo ra ne tabo chi de me ka che so wo give permission say wo father form na wo so wo ko ti won ti mi tom you no sa na enka ne onya na mema no crash we yi o mafim ene ne onya because ye wo bi ni nya obi ene o mane nya dodo jai de there bi ene o mane nya dodo top 5 into one top 5 na 2 dia ana na akoye at least 4 kra na ato nsedi na ho na enya ba akono there bi si e ka bom ye be hwehwe abom ene mo go pe crew amra na ye fa hwehwe mo so se na wo tweda no so akoye de nyame adom nti nyame adom on the 16th of June oh okay second week in June e be ye ma we de ye nkwa akoma dan anka ye meja o se maka chom so mo de kwa akoma dan ye obi amma makro ha de ye ba beja because Aunty Bea kapa ye nka ye fi ahinkuro no mo kotena ho no makokawa ahinkuro achi ame na konwa no okay me bra na ya ahinkuro achi ame ha nti ye besie no achi ame ne bem e wo ahinkuro ti nyame ya do de mesimo mo nkwa akoma dan na ye timi abeja o na bia ne ha ti ye be ye wa ha nyame ya adoma nkwa ne hia ye ba beja adwa na ho ye de Aunty Bea jana dum aye ko sala ya ba aya jaika na ko che o ma chi bi wo fia bi so mo ye bi no Aunty Bea ha ye kwa ho ye ko sala ya ba timo wa ha timo jina ene mo ye mi streaming room o na hwan Mohammed ena Ibrahim Abubakar I fat farm omo 3 na minim so mo ye na wo bi de me no ti akoma mu sam da mu ha ba na bo ye si wani a Aunty Bea ko sala o ya ba na ko sala ai ba ye ni ko bi na wudie wa cha kese mo ni beans na ofim wo Robert aha so etu de wa nya bi akonche wa nya bi oh Aunty Bea ko sala me ko di sala ai ko di sala mama ni jadar mo manwi this na wuka benada yo ka manager me di holiday ni nura ke be won say oh manager jina wo konso sa Aunty Bea mo ba juma si manager e ba juma sesen enso so ba ende no de ka no mpacho me wie na waje ato wa o so je akuedi ono bo bra o se ko bi enye kire se mama there be for mama physical we ba ni so betimi adan ka ni ya mami wa na nko de wa dan ka ni spiritual aspect and physical we physical dan ka ni mam enra yesu aduabo na chese duabo na ye nkofo de saa mo sign the special request but na say enka duabo no de e be kan ya kan wi ana e bi sai wo hobiem yes ro mo winya botenya se be ye ayi part wo wa na ada ni chewa movie part 14 verse na part 3 akuya se edusa ye aha yakacha konfo dwumo se be mamu awa kakra sa na enimu animu ya sa de be funu nkofo Aunty Bea mfunu nkofo ma fo wonsem o duabo no ai ma fo wonsem o mama abubonuafo okrom ha o eye no kre wona ne kasa 1 2 me de beje wo se boni no so do so o se se ye njai boni ni ye ni aduabo no so de njai Aunty Bea boni ni do so ma ye oboni obetumi de ageme ba Aunty Bea de ye hwe ba tanfo de do eni de aya na enhye da anya se duabo no o em se aya no mu nim on say ono kasa na oka ode yawo wo be bre na ya de bia on hyeda mfa sabio nsuo ni kosua te se de obi bodua no
internet ho no de na me very very way but mama won say me no won sam na wo kan papa no sam na wo kan no say bia oba na tete o na ti wo kan sa wo kan sa ba na be ye no me bi di oba no abrabo echi anu a edi nchine edi meko no ehira onse tro na kasefo ano ka asempa esan se de wo de wano be kan eno na me ye rade meye enti se wo to na do ano wo de ade na nye ye kura obi ase nye ye ka kire wo se ade we ye be ye se ewu kura ka se benya ne enyame nti e be ye me di hu adansi adami ni ska me sori ano pa me se ene de mi wo sko ene nya me nyin ska encha de sano na nyame ahye no mo nyam wo so kura wo kire mo a enno pa me point am say erade holidays gina ma hyeda mu ana masia ba adwuma me kwotena ba bi na ma kodwodwo me ho kakra kotie nwom na me si ne be sintintie be huntie na ye tua me kent me yimu kakra bi na me de satisfy me kra ye me di ni wie me tua gina me say nti me tua me drive ya kakra na me dru fia nko ya kwekwe na fe me bre bia me ye adwuma bi ma ne kiti bi na reward number I say take this to fill your car and I say God has used you to answer a prayer. Let me say na osan ka osa ko back kra ana I say ko di bi ka osan ka ko si ho so aya o kan sampa ma ho a ebem enti sa na kan no me so a ebem so no kre we ma kan me ma me be send you message say o de de o ka so fa me de bre me ka cho me di asa enti Charlotte send me message bi mama Charlotte o de beba o ti ata send me message say ya o de beba e duabo nti me gidi say ye gina na me hwemo na me hwemo na ensem no mama koka me na be so na etwa be hwe so twa be sa be hwe na ase eye ade a ekoso na me hu ne se Ghana man ene temamufo no ye ne nhye dan kunnie ma bi ho saa ade bi wa ye fa ne tra o na se papa yi ba nche esi na etwa makotu idie enye bibia eye bibi yes because one can't no enti so no so nim se wa na ni da so anyim betu ne na busuafo akonu adi na wa ba na watu a wo de ho yaw ne ani bebe bodua afa na wa wudi bie wa wudwa ye wa wo free jaso odi munyina afra no wa ohua na yi kura kakra na edi wachi eye me yawo mu ni aseda na ya na edi akire no se wo se ona wo bebo odua ne oni nipa kura na ndie na enchenfo na wo mu de omfra na nka be na ye wo ya se o kire wo hye wo ne ye a na chine bi next time ebi kura timi twa nsuo ne mpo ase wa anya a enre comfort you kai o sinti eyi ntwa eyi otwa na ende na chese wa bri o mu krokra so so be prove it to you so ye nsuo wo be prove it to you say wo ye mighty wo ya yes odogu Nigeria ni be ka so odogu oyo to prove itself say owo ho one friend kwa but bi won say de wo kan ya said eno na ya na ye wo ya ebe ya wo ya me bi to ya na ya me ya minim se me nua adwaso ya na ya because ye nipa eba ne se na nka se bi me maame akodi ne bone na wo ne me maame anya ntokwa na waye ebi maame be wia wa ade na se mpokra maame aye oboni bia aye wo ya na ntokwa asi na wo na fie se wa na me se me di nsia so me sia so me se mabodua enya wa mimini ase da bia me di we na da ase emfa wo mani nyina nko na je se ye me ensa nyina ti wa me kro de na aka ho na nyina wa hye maame ase no banti bi won se saa ne mani si a aya na mibisa me ho se den beba me na kosi saa me da bia me ka so obi obodua bi oyebeyfo o se nye saa net enya saa woni be ya be da bodua ma no aye saa o se ebeye adwuma just that nipa no so no ankasa so ye beyfo no na se wonye na de a se wonye ne bone a na oye obenya na so ne na honhom bi ewo but se wa from me na se me de yaw ka de a endie ebebem and I learned say the moment abebie wa no ahonhum som yes ebi te se maame fo dia na wo kan obebre na wasom na mo dia ye na ma ye obebre na wasom na aboa no afesa obani nyini na wo anya fo din bi amfani ti ankohye na se a na adiminya na de na ekosa enti ase bi sa me de wo madase me de abusua dase me ya na mu sa da mu ni ska na mkobodua no say na wo kan no so ya de ama na ye oya onse me ka be ye mi no aye ya oni ska no de ekobodua na okobodua na
because we na wo koye ho aseda ne ade na Aunty Bea enya kaketwa aha enya kaketwa enti on pa ne tintin ne titie bia na ode busua na da titia oh eni one kora nkonsuo ne so nkoye hwe o be je on fana seda okay to ono so be hwem no wo yidie ofa e bet sie bu so ma me kora de wokọ wodi kire ku ma me no o afa de bet se wo hwe busua no busua ni nyina agina no so yes na ye mo sha nti won na busua panyi to osem o se me fe man sorry a busua na se be hye dan na pagi kan se bi se obetu fie punum eye no kore na fo bie ni ho from ha yes ya tu fie ni gate mu abonte kra no dem because ya hye o mase biabo yes ebi tiri mu odun enti wo wi ofo nsa ya hwe wo de wo yo obi bone a dwene hu mienu na nyi nyina na de asem che so easy no kre obi so on mo se memuna mitiri masiri hu chen ka o mi na no kra mo odua okọ ne kokua mu anu de oye edan comfort mo kan asem bia no ma hyeda nti ya nkosi because of na odwida yes na o kan asem bu sa o kan ma de bi minim se no okọ ho a ai toma no na ma so sa ma fichi komuni ade o mo sa de ye ani e me mbisa toma no sa Aunty Bea ye te e ma munyai yes eno na me ma no so sakira yes se utu okrafo no watu mo ne so fo eno nkoma emema no se wo no ba bia Aunty Bea menko enye se bia akuya na mwe akuya ho ya makono menya akuya me ne beda ko pe bia atafre no e bia no wadanfo bia kwa aba wonya ni tie didim me ko makoko na alenya na wo so do anim na wo de aba e bia na sa ata me akuya wo genuine heart na wo de ba na wo de aba ma wo bepa wasem na no wa yese ni yensan ni enhwe ni enhwe di na be ya free ba wo benya ya ne oba ya wa amra benya ne daaye no what a key advantage ojen say efo se onya ne menses na Aunty Bea owura ne battles eye enka obetimi yakun simple Aunty Bea oh yes I see me na me ka so beko enra ne de me mbisa eye te se de wo ka se wo se omutwa nsuo ne mpoa anu de che se Aunty Bea enra na me ka bibi se ye start dwumadi bon se emema ne frɛ ye pa emema ne frɛ ye pa me ni se ya na ema ne tie ye but omo frɛ but duabo no last week yes ye hwe callers e ba ye na ema fa mu be 80% enra callers are fire no almost 90% na ye ma na mema ye 4 yes and it means that eduabo bebrebe no eye ema no na ebo because omo frɛ ni nyina ena meni ne nyem ye o se nya ne ba ena meni ne nyem ye na o se won hwe no ena me ma hwe na ma na dru ba bi ena wakwa fo ba foforo ntina me de yaw it means that a man money be e cause money pain sure eno ntini duabo bebrebe to me man for adwa Aunty Bea yes comfort na ho ka asem bi o se nana ye na otumfo o ye se obebra duabo but Aunty Bea se kukuruku ni jaya kekaka ne so be jai se bi sisisem kwase ebuo ne nantini twitwa entron ketenketen Aunty Bea sa ne meni nyina ye jaya duabo no so eye den ye bekofom mi momu die de bia meka menima de a obidi beye me a me mebo ne dua because me de bia meka sese me ade chi me a me woda foforo e wo manim I easily walk away me na me no yakade ne beba me twemo na metene ba bia Aunty Bea die ne beba se bi mi akokokra me beku na baba beku obi ekuna sefo nyina me nya hwe free so because nyankopon ka se wo kum a ke bia nka me ma jo nka me ase what I say enti sometimes na eto bia say Aunty Bea nipa na be ye oboni o abo aponche wontimi nkasa oye ne bebe ba na yonko aponche krotimi oboni o aduane sija so timi be o na Aunty Bea so no ya abo a oba fa nse adwene ni o se oba aponche ni bia so obi beye Aunty Bea ya cheche wa aponche na be say ya ye nipa idie edenya nipa na be fumo ye wodua bi si ro be wo si ho na ba kwa ba be si ni nche na
wa manchere no saa na life ne tie nipa na be ye obone aboye bebe ba ne yonko abo na be hunu asem a wo ka wo hunu enti nipa ye obone asam Aunty Bea mfanche what ya mfanche imagine say nipa ba akofo kodifo na na be bilaka bibisa ene ne ye fro mu nyina se hinfafo wo nipa ba ko aye wade no woti na sefo nyina aden na wonyankopon ku wanka wote ase ye mfanche ne ehu se edafofo bi ede ewo yenim ne ye besre ema ne bisu bu mema kwase pa Aunty Bea na mema na yo mmodua de ai ha uni mema bia okita makoma won bon sam no waya ema su woni mu she me na waya msade no Aunty Bea bobo mema wo bon nsam ai bobo dia ya ngase masu woni mu omo so omo te ya wo but nyankopon ade bi na omo de share omo hase no nto oye no waje mu ba ye de ni bi na kwakwa choke ho ntie de he woboa obakwa nyankopon wakwa do bi ni nasefo ye be kwan saa Aunty Bea both money meme nyina ewa ko refo nsa Aunty Bea kai wo de boni na wo de ye wo bi no Aunty Bea bisa ho se ade a me de ye menua ntie ye de ye me metimi aso ano ana e bia me de ma ndio pen me frim but obi etene de be diwa na wo ko gina baabi ade awurade aye me pass na wo so de bia Aunty Bea na rezo bi odi bia ya Aunty Bea Aunty Bea mese kwase abuo asisi sem na ntini twetwa ne nkonkonsa nketenkete Aunty Bea nyina ye tie ho ase ne agya asa ne mani nyina ati se duabone de eso be kofom ti ye bone a ye nhwe se ade na ye ye no ehun sunsuaso no ye ntimi nyina no ane ye nyai erade bi be ka ho bi Aunty Bea pagi aka ne nyina de ye ka ne se duabo edin sunsuaso bone ne nam on say sometimes omo ka ne se nyankopon de ofa ne boa onto ne ntem se nka yenim se ye de amanyame sa asem na ye ka se me de me nka ohwe me din na amanyame yenim punishment a ewo mu a ka ye me ya no mfrensuo modua da ko be ya wade a wo de wase me ade wo ya de me ni hia me ka cho de ma se me na amanyame na nka ye nhade ye nyame be ye because ye ni otwen akoma no ye panu jasu ye panu ntem ensima kasa ha na wani age oh yes na kasa han me na ade mbedi agwo so won de mayo ma kire wo kina bi uwu ko babie mu a na social media class obi betim na say me na miku no sasai obi ya wuno so kasa social media yes me na miku no TikTok ya be me na miku no na ho de ntokwankwa no mo ko ho ani duabo kan so na ho de ho nyama akono ba ko se ma yera mama wontwem ho de ya ntokwankwa o woni TikTok free Ghana so woni ma ye free so like app no ye free so obi timi wu no obi abet no say me na miku no e na no ameye me live obedi di matemu ase me ku no bodua akane nua ba akono Ghana cream oh yes Aunty Bea ho de ho nyama akono enti yesre mu nipa na be ye bone se de pegi kan no ena nsem no so ya na ya ade a ema nipa bodua no aya na bia ya pa wo ebi ya pa bebre na ya pa ebi wo so ya asem fia bi se bia asem fu bi no abodua wo but because say bia wo fa ye enti na enyam enti yesre mu mama ye hu se de besi ne enua no matena so wo Akoma de Aunty Bea wura mafom na atwaban ese na wo ka se first no owi awa beka ayi mi bro na wa be ye buato ensefo ye be na me call na me sa ko ba ko yes anu wo kwa wonim se e be se wa report o nti won koye bibi boni bia wo hu ba de oye wan kan wo ko wo se pai wa se atwemu ko eja de na ayira de ya wa fa na obodu ya wo se busan se eja kwa de na ayira no wo se atwa ho ne nepe ehwehwe ne ya na beku enti yesrew yensusu ni yenua no bone se me wo ye bone na aya dane hye no na me ka se mi chobi se ade we ya wo ye wo de dane ne se na fa wo nan hye me pa bo se ye me na me ka se asem we kire wo enka be ye wo de erade hu ye mobo yo dom na se obi bo nkola video mankenti na obi ntia se wo se papa nti de nam se we kuya ne ye ya papa nkwa wo do ahwede odua koko sa ahwede wo dom bi da na waso bi da wo ho Aunty Bea ho adwuma ya no bi na ho nyina tetete nti ka me akwese de bia yetu ni manken no na manken no so ba kontomre no mudi kan edie no ansa na obetu manken na nkasa na obeba na manken nyese wate kontomre no watutu manken na se wo bu na bra ne su akoso nti ohwa na oye ho hwe a enye yie onim nipa so wo okoko bisa ne ne ogina one ne ne sa e ono ankasa nuama
O wa hwe abese wadi o. Dia bo betimi am. Ti boni ni de Aunty Bea ya yenhwe ni yi. Se abusua no aye bibi sei. Ti wa hwe ya china bi no. Obese wadi ebe kwa na asa betwa be show na asese de na meka nti ya yenhwe ni yi wo de ensem ni bi won magyan ma nyankopon kase ye hata wo ya na ene nipa kro ni na mafrewe ni de ya ne hadwe yo ene ye se ye beka feedbacks me ma mo go into details Kwame wo na beka che kwadwo sa akwode se wo nya na wo hu date ni ade na me se wo bepe ba bi kura wo na wo kura bepe yen stories aya eba ha no aya na bi madwe om sesebio obekan wieye na no na enwa no aya na enwa no ana da bi sanka yaje adwuma no na ye gane kwa na wo chie no sanka ya no ka yajai okay kenya ne sada ne da manfo de ba be suni ade ka yaje adwuma sa be kenya adwuma ye because ye on fama me na bi lanko afija ase da e ho na mkokon yambo yes ya kwa afija ase abada na so kwa duan kwanta kwadwo so kwa duan kwanta ba ka ba ye muma ni nkosire mu na bila mako hospital okoni na bila so ko be kwa ye chi ho no se mekaya na meboa yes ho ne pese utukanya na bila na bila de se wakwa na bila kura so na so ko fe yi ase na me sa da bi ayi abaye mu nyanko no maybe so se hwan de odika no mo suma me sawo because de ya de ne ka no ayi maybe se ne de ne ka no ati bibia betimi asi se bibi se kimoso a obefa ne ho adi because on introduce ne ma na busuafo se ababa we de meka ene na bila fa share na bila suma me na fa yi ase de fam kura metimi afa ko o de manager me mpeka na ko dai kabra obe nanti mama we de mebo na chidom mama da wuse mani abre mebo na chidom o se de bia me ka se me makoda obi ka wo kofodua pen no ko na 300 sim ba na maboka se free from bana me me ko je bai mama ye be ko eno ko ade skasem de me ko se de se jai ka dai but no de mo ko jimbra ye be je ama na dia sa na obekwa awako yes esa me ka se ye tiny pa hayet ase ye tiny ene ye ngwa ware nso debi ye nya bi kurada ade a ye pe bia be fi se ye pa mo debi ye be siesi enti Aunty Bea feedback de ye bi okay ye bi pa de gu so ye because nana bi lan tu kwa bi wa kura na aye bibi o so je so okọ on se edija wa na edia so ti wo so okọ da ko obe ko na pegi abetina na no wa ko feedback no na entokwa kra ya na ni do mu ba ye ya o se sa oni entokwa ya yo next time na ya twa bi bra aye twa bi na bi lo abutre o no aye sei na o hwe afanu ni mi na we tuba na mse wo fa na wo mo biesa no betama de aboti mo se da bi he wo de ko gina bonte mini we mu kasa Aunty Bea adwuma nya sam ketu o ba de are me den se de obi ba se obi awu o se ma ni nya yie sa na nipa ko nim so obekire bo anche moi o fa be kan ho asem what I say adam ba o fa kanam ai rade wo ye nyame ampa Aunty Bea ukoye ne ye case bi wa ye wie na omu gina fam o anana de chie na ye na de fada na dana me market na wa na msemi ya mini mo fa me nkwai na ya asase ho asem nya asem o ma mopono ni afam wa wie ya o say o ma mistake some wo say ye man na wo haba to ba bo ba beto chewa ne ma because ye nya mra ne wo ha oba na wo se ade me ma be me ma so de wani ba de wachi beko so won kom de machi ko ya na omu se wa beto chia me aye we yo me imagine oba na bila se enti mo ba bebrebe nyina mo be ye de no mu gina ho no se ya kan ya wie mo be boya na mo de abufo ba enti mo be ye de afa na bila bisa omo sa afa de ofa bisa omo sa afa panyin odi omo nyima so nso ye chia me ohunu de onka bi na bila sa asamba eya munya abotre kamo ba na kamo ye de mo amuntine wa asami se no kwe yate yeda se emre no kwe na sports for ye se match bi wo ho ai kotoko match head of sports pepe wa stress and so aya ye ncho let's na dey buy it bisa let's say minute na work and oye minutes say oye 1 minute no watch 2 minutes it's e one 1 minute and 2 minutes too we dey and you mo bi kwa try let's so oye 1 minute man dey and you want 1 minute
Na de but eyinti ebusia panyin ne sa pepe e ka little ko aka yo sorry onso ye ka me ba o me fi no me little ye me ba wonyo nti ne be che omo mre kakra na omo de eyi commentary aba pa cho mo say ehwan kotoko ne ho am na ebo Brekum Chelsea sports madam ba besia for yes for kotoko ne he Brekum Chelsea Pacho baba ya heya ai 3 p.m. Oh okay ai nti ne be mo mre kakra na 10 minutes warm up asana ma fa commentary no se board e ontimi ko gina park so money sa shake ups kakra na ade ade etefo be 240 na yes sorry abro so 250 na sa me mom 40 the doors oh okay yes is commercials ne dos you ene ye kwa wa ye nche bia ye wo be kwa power specialist herbal hospital na current sick so beba na ye ne omo edi nkomo internet ye be ma mu feedbacks kakra de ye ndwumadie no de ye yakodu bia se be ya wo a wutie ye na wo a wo hwe ye no won so ahye won kran se fa wasem no fa bra na ye nka emfama ho na ye kama won so a obenya ho pomasibre de wo se ye pe lawyers no mu die animu edi ma na enene na bloba ya beka lawyers ne de enye ye ne be bo lawyers ne ho ko ana ya no mka se ye ne be bo lawyers ne ho ka ene de mpacho pa maybe sa producer na na waka ai enti no na watwe ne enum ani e na ye Akoma boafo project no adwada na ye holiday nti ye bo playback no ma mo hwe ye ndwumadie ni nyina se be ya mo behu se dwumadie sei e na esi ye ni so aye pese ye ma 30 omodi fi 18 years ekopim 30 years e na omodi omudin abasa ompese omusua adwuma na Akoma ye sika kakra ye wo no ye di training wo mu na emom no se mo amo hwe ye ne mo amo tie ye se mo so mo boa ye ne a ye betimi training emai pa e wo bead making bridal accessories local drinks and raising arts liquid soap after wash eniama bebre na ye pese ye kire omo nti ye se omo boa ye na ye ntimi ma ye nuamba ye omo nya pepa so pese omo sua adwuma no ye ntimi enche omo adwuma 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no Akoma FM nti fa bi to so efama yen na yeso yentimi emboa yenuanom a ye pese na wotwe ebesimi de na omahyaase ye damasese mo boa yen nana bila kantanka ono na ye chief executive producer me be kasa wa hahwie a ase ho no asotro no edidi atam no pressure ni nyina no eyo ono ni other team members we ba na no be metime ba bi kra akasa enya me kra akasa enya me kra nana na ye chia me yo wano ede to da nyame anim ya na nkofo bi nsem wo enya no ode wo to da so mo ni bre o ma we ni bre ana binim ho ahi kakra bi mu ho ahi adwuma ne ye basabe mesum me man enkyere se so bi titi am so ko bi ana to da ha dwen bi ne de abranti o tinkran so ka tre wo fo ai yesu ska na otua e danwa nta danwa so na de chi no o discount buy ya na esi ye nan ka bi nke ka de ebe dan pa na ye jai ka dan abaya mo kana asemu yi menya no ho abotre Mavis no fe yasi ni no police station nche ho menya no ho abotre na afedi abroso yensum awura ne pegi no monko oba ya no nso de ne kunu issue bai ukunu asmo kan no na se ukunu soft penny ye me so madam for pa me fan se nua penny okay nti me ye se on ma ye hwe abrantie edi enwie ewie a meboa ami ahwe ono so no de no ono papa frame me ba papa kan se china me ne beba minim se china na china na be so de china na twem ba ebuso mienu no ayedin yankopon asem se yesu se ne ba ne beba te se de awokon yi a ebe oba wanyam so ebe yempo frame yani nna no ho so okay ebe to no Aunty Bea na mo kaduabo asem me fa futu kakra ma ye tiefo ni ahwefo me di mani to fom de mahunu se o man we mu o mo ebodua no about 85 to 90% aya Christopher na se ye ne do so okura mu e bi kura bebo obi ene wote bosumfie obodua obi ene wote bosumfie a obefri nsu abodua o mo mu di jasuman
we na de ne hye no a da obekọ soma na obekọ soma no so no na wakana soma kire soma no plan be dia o ma odua okay so ti wona esore memene da esore kwasi ada edware sha atade ye o manim so kyen kama fa babru kuta kotena so dem no o mu ana buru nua o mu ya asore kofo o mu nye kristofo sa na e enim ka so asore kofo menim ne okọ asore di menim anu se do adresse wa fra bible de we kristoni so ma me say ye Christian country okay ntimi mu aten hu se we papa na ye bonne wa kirem so okọ asore no de ifa no so ye kristoni okay ti kobra na be bodua na wa fa kire osuban na otebia wo mu me kwa asore abamba na obeti na nyo mo ne se nyankopon ka kire bonsam e wo jobu anim ebra na wakọ akọpẹ no wose nipadua na wo ho no di opefa ye no nemom ne kra die ye me erade dia obi obebia na no obodua bia no wo gi nipa ne kra free nsem no kra na yebisa ase bu ho akonta obetime ebu ana ti duabofo no muntie ni ye bre bia bebia no so obo yonku dua bia no etese de watwese kan se wo ku no because wo modua no e ma ne mfa ne nto ho enka se wo honhunu nwie na obeka no kro wi a wasa akoya ma na twetwe obewu se duabo no de abu akwaje se wabo obi pa so nkokum obi ma so ba chichire ne kon so de ade be kata no hwene so de sika ne be twitwa no ende ewu nim tu nya abodua nsuo no no onim kwa fa so obe oni nipa ne be deli okay enti ni nyina akoko wiese ku na wo ku nipa no enti wa se susu ampa se odu nua eko se yenku no na ode tena se di na ye ma wana ensem na ya na no weekend na me won kran nsem bi etoto me ai na o ka kire mi ke ho na nka betimi ayo na asantefo sisi dua ebatabo a ni twaya na etwa na ti nipa na waya wade ye o ya no dwene tire nipa no kwa akiri o maame te sen o papa te sen onua no no mo te sen fie hofo na busua no mo te sen dwene wo mo ho kura ansa na babia no wo bia wa no yo mate my uncle Collins we ni uncle Power Specialist Herbal Hospital yewia na yasan atoa yonko no so Collins boko de nyame adom Aunty Bea osofu bila de osofu miti oye bibie bio nana bila yo yonko Collins me beso de bako na no de no Aunty Bea ada so ya ma ya hwefo ne atiefo akwaba emfa emra power emre so na Aunty Bea ye de tena enye yie kire se ye hu ne ekoso etete nipa dasani na bra boni ni nipadua na esefata se enwom no eda ni wura no ane yetifie ti abre nyina no yeba ne ne omanfo betwetwe nkomo efe ya pomden ho titiriw ane ne wako abre ase ho sika ne adaje a odofo enya de se ase etimi atu ama no mane yosem hia ne fa numbers no fisa yen ane ya bi pen ne eguso nso a ye numbers 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 yan WhatsApp na uni edi animu ni animu nkomo me kire video call kompo no yegusuwa esa twa na fa send ye problem bia wo hunam na ni lab report bia doctor bidia ma no anya ho adurama no ho aduru ewo Power Specialist Herbal Hospital fa ya WhatsApp 0555 79 78 this is 0555 79 na Aunty Bea besine sanke beti ho ase na yate nipadua no ase ne ehu na ka bia wo se ye de ka no titiriw ni ne fa ya didie mu a enka me se owuo obefere na nke yeso ye betena ase adidi kakra amdi yankwa enanso atimi amen kire se brebo no ehia enuane a ye kan se carbohydrate enuane a ahodi wom energy foods no eno na ka wo se brebo no wonya asante de wani fufu a wo so ayedai wabuada eti anwamo si ho na fufu si ho a sabe Aunty Bea fufuo na wagidi anwamo wagya anwamo no nkyerɛ sɛ okiri anwamo no na emmom fufuo no odi a ohunu sɛ wadi aduane saa nso na yɛmbrɛ boa na yɛhona makwa ne bi no ɛno nso etimi etie na wonti ase enti ɛne nɛ abɛɛfo sɛm ni ha na sɛ aduane yɛbɛntɛ yɛsɛ fast food ɛno na yɛdie
de ese ye brebo ene ye nipadua aho akwa eti ne yare abebodom pema betena yeso a ye kono brabia enko a titiro so kran se we hu brabia oje no wo se power specialist about hospital no eno nti na ene yaba ebeka che se modidie mu ehia fi say you are what you eat na odofo ye ka ni say no ye ka se oduane anso di a na akatrema obododo mu atwe kire se brebo na duane wo hia se carbohydrate ahodo a kebema na ahoden amotimi adi dwuma no na watimi asone so yie esrade ndie oyi a no de apeba bi no de agu kire se eno no ka enhia ne saa nanso onchi nanso se carbohydrate na ntimi andoso woni padua num amwo ni padua no dwumadie ne na hoden amabrebo no so anya bia odofo ne ya ne se osakọ kofefe srade ani proteins ahodo a kode asie baabi no eno ana odie edidi ne dwuma ne no ne toda na ne okobra wuo no akosoa empafenti na srade na ebu afa ne so na abeka brebo no na brebo no ebre saa ohawia yi bi so na masrade no kode da wuntire mu sisi ntire na kwan sisi moja kwanti moja ntimi ne afusa ne ye eno ne makoma no bo ebro so a yese wanya moja bro so anase akoma yare mesrew ma yadi wadidie mu enhia bra ya ba ne kirekire nsie no amna ye wasem hia na watimi afa bi kire se yen ene yesa hepatitis yare ne brebom yare kwankoro ma ene ahoto etimi eba ti ohawe eba ne eba ne kirekire no amfa na asem hia eka se pinti bia da me ya me pa cho ko school ya kirew ya kirew se balance diet ya dia hia ema ni padua no ne wudie bia no the right amount the right quality no eno ana boa ma ni padua ntimi gina yie na no so ne timi boa ma immune system no enya ahoden ekudi yare so nkunim ema bre nyina no ni padua no so enya na ahoden etinei oyawo a abeja wo so wa kire nkasa etutu wo mfini nyina dia dance sebrebo no ebre na ashase enso a esai etutu akuro eti obehwe na abofono na beja wo so mesi udidi kura enye yie aduane kura na enye wakono eti abre nyina em no odofo osotia na etie na fowa na ofon yenhwe wani ni nyina da yellow ya join this enso ede ne ho abegye menya no nko ahohene abeja wo so ma adwu ho no pawiane anadwo ya kire se efi ana abetena ni padua no sabrebo no dwumadie nyina asizi eti wei ahotoben ana wo na no na ya no batuufo ahye nkura aka kire wo so odofo hwe na ye ho aduro preko bi so odi bonsire hehe nkrofo atwa ho ahia no yade eye ensa yade na ne wasa ama ahoto etimi aba no eye power specialist about hospital na ne betena hakan se award no yaje edu na nka ya awo mu mpo a kene ye ma ye badudwan bomoden ne tu anamon se yare fa hepatitis ho de ne aye bi da wo ho a mesraw yankofa kaida bi emfani ne dwuma power specialist about hospital yen ane yasa ama hotoba na ye gusonso eye wonase apegya wo fura dontwo ne nyina yesrade a ye ka ho asem a entimi ani dwuma pawo ni padua no nti no ne nyina abeda wo furu mu asisi ntiri na kwanti moja ntimi ne afusane mesraw fra 0244 54 44 22 yawo 0200 38 na WhatsApp yawo 0555 79 ofra to anamon for ni kirem ewo feyi ase Jasbo Fleet Station hwe ni mo pe ya bobra panti yenim ho se eho ye adua ya junction kwabenya eye enkran ACP Gold no so na wasi aba ho power bus stop ho a eho ane ye wo for ni kirem watakrade Anaji Estate yene Hantamagua Bank no ana ebo ho ne nsempei wo so waba abenyam chefa odasani se mekotodwe your ligaments ahoduo bi wo ho a ewo ye kotodwe num na eno ana eho bakam anase tissues ewo mu no ewewe a obonse kotodwe na ahyase na dede abam na eye kukuru mesraw ne owa duro sanom pemu ne kase mu yare no eye power specialist about hospital brand ye fa bibidro nchire kotodwe no so maw wakoni abadie nti orofo enko ba bi ebesoso na ade ebeche no asa aka wo ede wato dem bra power specialist about hospital mesi wusisi a enei wanu penkela wuntimi na wuntimi ntua na mo bia esefata no bra power specialist about hospital infections abetenemu ama enei amama ya gisisi na boso ama ekuro abamu no yan ane ebesa ama ahoto etimi aba mepa cho nkasemu yare se buo se africhi se ato afre ho no fa bedan power specialist about hospital yan enim de ewo ho na ebe hwehwemu mapa e de amount na de aduro ka ho so ahoto etimi aba awo ene wo yam a na ye ka kire wo se fibroid no yansoma bra eti bomoden se odo ani be kire mo power specialist about hospital me se doctor na enei wo hwe wanim ka kire wo se ni daso ho no wo so wa hwe hu se ni nyina no ya yehwebu ada emfie nso ni emfie nsia na obi kura akọ ye emfie edu enya de se awo no etimi aba
bra baabi a bɛka no kora kyerɛ wo ne ɛbɛyɛ hwehwɛmu mapa ɛde ama wo ebi a wo nsabuo no me se ensisi so yie infections bi atena wo so doctor no fɛre so ɔbɛda na di ɛde akyerɛ wo ɛno ana ɛnei wo nsabuo a na anu na nsa na atwa no akɔfa fibroid ɛde abɛgya wo so nti na nsa wɔn sɛ mogya no ɛba boro so ahomeka bia enim mesrɛw power specialist aba hospital tiase a na wa wodeɛ ɛwɔ hɔ nko ade a yɛka kyerɛ wo sɛ oboni bia eni wiase ebi a hwehwɛmu ahu sɛ wodeɛ no ɔhaw biara enim nanso bɛrima na ebi a ne nkwamoa no ɛwɔ fam nkwa eni ne ho nsuo nom ayɛ yuro bi sɛ obi kokoro no mesrɛw ɔmra power specialist aba hospital ne ɛmmɔ ne ma ɛnhyɛ ne be ɛmfa ɛmaw ne siesie wɔ ba no fam hɔ na ovarian cyst no bibia timi ɛkɔ yie na nkɔsuatoɔ no timi ɛba yie a mese bɛrima de bɛbɔ ni a awoɔ no ebi bɛba wei ana science ɛkyerɛ eti ɛmfa nkɔhyɛ hum ne a hankɔnom concussions ahodoɔ wabɔ mpaeɛ ni bia ɛyɛ akasa obetu anamɔn na ade wani akyerɛm ɛwɔ power specialist aba hospital ana ofrɛ yɛn ɛwɔ 0244 0244 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 na WhatsApp here was 0555 0555 79 79 78 78 78 78 ani hu haw ni nyina no yesa etu ase ema hoɔden ɛba ɛwɔ power specialist ɛba hospital etu dia no ɛne wani nso yɛ wisiwisi koko ana abɛkan ne insolent mi nya dwuma ɛwɔ nipadua no mu nti no wani no amogya ntimi nkɔso ama ɛne untimi enhu ade ayɛ ɔho ani ho ani a fa bɛdan power specialist ɛba hospital yɛse glaucoma ne cataract ne nyinaa no ɛyɛ power ɛna ɛsa amoni no ɛsɛ nya hoɔden biem na watimi adi dwuma sɛ ne ɛsɛ na ɛfata yare bia ɛtete wo no kaisa power tiase a yɛnhyɛda enwu ɛntena se ma yare enkuyan enni ho fɛw saa fa bɛdan power specialist ɛba hospital na ho bɛtɔ ama hotɔ enso etimi aba mepaacho ye wo hebaten heba mesha e wo ho a ne ye kanfo e de ama se adro wei ane nei ne ontimi na ebenom na odnom na sori a obonsa ade ebeche no na wa hoɔden ekura brane a odwumadie biara obetimi di ama ahotɔ enso etimi aba wei eye immune support prekope na adro wei ya bɛkae na kae no covid no se ebra na didaso asa na enei nipa nyina anim se Africa ebewuo no adro wei ane gi nipa nkwa ene edaso wo ho a edibua omanfo eti wo a watɔba ha wo adwuma kakra na wabrɛ ukoi o te so a mesrɛ ne air support your beauty boost immune system no ama hoɔden atimi aba mapa no ɛyɛ hebatin heba mixture pebinom ɛwɔ herbal shops ɛne pharmacy shops na entimi ɛmoa adua ya livocare herbal mixture no ɛnso ɛboa ama enei ahoɔden atimi aba ama brɛbɔ no atimi adi ne dwuma yie yɛsɔre ase brɛbɔ no tutu akuro srade bɔne ɛkye no bɔmɔden pɛ sɛ obɛpɛ livocare ne bi na ɛno nso atimi aboa enei yɛfro no ɛno a ne didi yɛ ne ɛno no moyɛ no ama yɛfro no ɛbɔ nwom a mesrɛ mensa bowura herbal shops na ɛpɛ adua ya SK herbal mixture ne bi na ɛnom na ɛma asoɔkyena ɛbɔ ɛwɔ yɛfro no no etimi ɛnadi ɛmfa ɛma enei ɔsa bɛtena wo so ama enei no mpemu nkasɛ mu wɔkyiri nkasɛ etutu ma agye ho anyi a so livo SK herbal mixture ne bi ɛhwɛ na entimi ɛmoa wo boa no ɛhyehye tutu ne nyinaa no ɛyɛ adua ya SK herbal mixture mesi indigestion ahodo aduane taataabo gyinagyina boa pe adua ya SK herbal mixture ne binom na entimi emwa saa enso na cough care no ewo ho na no a na edi TB da etine yambo wa rough okobo wa agu obi so a ahwe a akofa samkese e de amount chese yare ne edi ahim eti bomoden se obebo ho so na wape adua ya cough care herbal mixture ne bi na wo so anonom na ewo a abetena wo so emfie mebre ne no atimi atu ase e de ama wo ahrawo no nyina asisi obu nyina ayeten a mepaacho pe adua ya cough care herbal mixture ne bi na etimi enonom na eno so emoa entu ewa na se emfa ema na nansen medifo ye kan say house helps omu huna mane pa yie kire se etoda mema bi mre yenti na maame no soda no pa na ode ni brana kosi ni house help so mesra obema yo ho aduro na ebo amanigye ne asodwen so entimi emre fie ho mekan na mekanfo jirika jiri herbal mixture ene capsule so na de ama wonum aduro we bia me se ede edesronko ene ene gire sonko na bebre oba no to sori a onu wo chima akra be ye fine e wo fie ho ama asodwen so etimi aba fra ya wa 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 ya wa 0200
0200 38 38 38 38 31 31. WhatsApp no 0555 0555 79 79 78 78 78 78. Aunty Bea me kɔ no yakasa bibiduro ya na nsa manfo ahya som no na mfikyire titibie mesraw ebeya abrane nya hwehwemu mawo na ayemma wadua ya de ne bi ennom kyerɛ ene chemicals ahodo a yɛbɔ ne mfikyire mu no ebia na wunim sɛ bia kogu so ana etesen wa do pe kɔtete no ni bi sɛ okɔ akɔnoa anomoa ebia na ɔhawa akɔfa no ɛso kyɛn ne ɛwote ho no ti bɔmɔden sɛ ɔdo asɛm nyina ba beda power specialist aba hospital abra wo frɛ 0244 54 54 44 22 and 0200 38 31 na WhatsApp yɛ wɔ 0555 79 78 Kaisa power and a wonro no na yen wa me to me location ne wanka wana wakana makane bebre ba wasa kan de message su biem Kumase eye feyase Jasbro filling station hwe animu adua ya junction mate ni bia enim ho driver ni bia enim ho enkran eye kwabenya ACP road power bus stop hwa na watoa yen ame aboa ana takrade so do ani kirem ewo Anaji estate ye ne hantama Rural Bank no ana ebo ho pe nya yira kwan eye 0244 man can wo number me so location see we dey near the atoa so o dey to assess 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp is 0555 79 we do see ya na o chose ne ye be say ehia be das papa say ohini ye say dey o ye household name intini your money time be kan okra na manager otia say da wase nyame ya do ma yo wafa yen sha yen feedbacks no ase yen sha say free peace eba ha e de na sem beto yanim efa be ma oni na wo na ne baba akodi ne ho na ohwehwe say ne nsa beka ne ba ne nsa nka no de bedan yenti sen na akodru yo se bi obi anhwe bi da no ana obi antie bi a yenu aba no o Kumase ha okay o Kumase pramso he ya na ofri aflawo ene baaye na se see ho wadam o si so ne abrante bi enante ma nyinse ko ba nyinse ba abrante na ade se enya de a obetimi ahwe nyinse ne tabaya no koyingu nti wan koyingu no oyi nani frabaya no so wan fi no baya no e de pedi ne ade nkakrakra na ode hwe ne nyinse ya kom so ode woye wo ye be sa bosome nkunu ochi na abrante no be pa achew o se wono no nkura abrem ya no na ade se onwo ha enwo ha ti sa abrante na pa achew anya hwe na o san je no o motena no nyinse to so mienu san baaye ma ba sa no ne kokotena ne fie ne maame mo efie afie ayakayaka de ne ne ye ahya e course ni adantina se ya homete ti dubra bi ma abrante no fa pani na wo mu no dini dwane ye dini dwane ye ena efiri o ma no abaya nso so efiri kromon mo nso pen ba bi fae na odini dwane ye no wodna kwa akotena ne maame nche no abrante ne maame nche nti ohwe niema e course no a na homete ya abaya na owo ne ba no amebrem po odi asem ne braye no se abrante nua ba ma di moto abo akora keto na afi no nya ba 9-10 years no ai ho pictures nyina no na ho enya asem keto nti oba no ye ne mpenefo di nkomo ye social welfare panipa ya woda ye mantam na no wo ho no ye no twetwe nkomo ama na ne voter na voter region voter okay ya nti ma me no ye no se memfa ne number ma ba ya no no ane nka se nti me number no ma no edinkita ho a na no eye closer ko mu strike mu ko ye intina ko wasema me no o office die no so akoye no nko nya aboafo to ye se ye entrance kakra na no fie da ni ate se se die mu edi mu dwumadie no akwawie ya mo sha ase ekwadwada so e holiday intene nem se mo sha edwuma ase ankasa intino ye hwe anim se nkosi nyame bu adwade edi anim no ye ne ba me bekoso akasa na ya hwe na muntuo no ni akwa akodu nti sa na ye nuaba peace na asem na ti ne ba no na da ye Facebook no timu amonya ehwe ye wo Facebook no akra na ni kunu ne ka ball no moto ni moto ball no sei na akra ne te e wo hospital ho a ma me ne de be che senti enu nti aya na ya aida na ye mhihie aya na ye mhihie so pesen ko ne ba no hwe no obisa question bi say ye gi akra ne de mana obetimi ahwe na de na ekire enkoye se mesan
abe frefre be ma ne say fa ho chop money ni ade bra se ma me ne de nkobo bisa we nim nyina ma o kire ne se mpo akora no wo papa no ho mpo no ono ma me ne toda o send this free ha e de kokko support akora no hwem nti no hu de nti a akora wo ne papa nche ne ma me ne sa ti ba bi o send this ka ko ne ade nti no ma me nche na me hwem ade preko ese wo be kom kura na akora bibia abasa abre mpo nko school mpo nti nani abre pa se ne nsa be ka ne bana ono ankasa ate nani ahwe na ade okay se ketwa ne de on nchen ya on na wa akora na start school akora ketwa ne de won nchen wo okay nti onya panyin ni kan ho a na nke no ano ti de bibia hye ye social welfare panimpa wo voter region ne nsa ya wo tu ho na ma de amaye ye wo gidie se briti ya bim no ye benya good results ye da sepa ye call ye feedback number 2 ye no so papa panyin bi de na sem betu ye nim efa asase ho nsem wo oyoko Bosontwe district no so oroma wona panyin onya mfihia de otwe nan 84 yes I see ne ho den pa na anyway ya we ya sabro mu die no ai nti yetu ho na mo na mamini kan we say asantemantem ha aha na yewo ti hasem na metimi aka santemantem asase nyina ye santehene dia ohene bia ni asase wa santemantem ha santehene no na asase ye ne dia ena odi ama na man hene ne na brempon se omhwe so ma no na man hene ni abrempon fo no so wo omadi kurofo pa cho no onini enye we ya enye we ya eni so amunya ye ensase bia de pictures no send ye ensase bia ko twina otwitwa ye no okay o de yenkoso enti ya na ne tie ne se kuro bia se developer ekokoto obi asase kane no na ensase akoye afusase aye do didi so ne ade nti abusua we wone de abusua we wone de se kuro ne develop na beto abusua na asase no a dikro ana wo hene a ohwe kuro no so no ono na wo hwe esusu asase no ehu abusua kuro na yedum asase mo asase ne kese ba bi ekoka na watibi ama abusua se momunyi we na mo nso so wasase a ya sabire abedu kuro mu a ya gidie ahwe oman no nso so mo fa we se ntwitwa mo ho na afedi aka no ababe di ohene ne nsem a no no so de bebo kuro no ho bra okay enti se kuro no develop beto asase a abusua na nyam asase bio oh I see na so ohene ni di nyamo obema mu bibi kakra obema bibi so ho na sa na opani a oba ha na asase na kwa akoye enti e bisa no se mo krom ho no mo sai nam ho asase no ho nsem siti ana o se ho de tie ne se wa asase ne ya wo dia no wo toni a na wakoma committee eni ohene bi na mse asante mantama de entisa wono se sa na tie okay itu ana mo kokro mo kohwe asase no sane a ho o mosisi pillars ni bibia kohwe ni nyina enti me frɛ open na ona we survey akoko tete asase no ene ne kasai mo kire asase dodo na ye papa ne dia o say 7 plots 6 plots 6 plots no ye 1.5 acres enti papa no se ne de ye 7 ye fa ho nto ho me frɛ opani pa ya ono na oye kuro no abusua pani ya sabre ono na ohwe akire de ema aho asase ne hye mamponten ase oh mamponten yeah mamponten ase enti busua pani ono na esi ohwe asase no so sanse me no kase no di kuro ni ho me frɛ papa no ne kasa mo nso kire nsem ni mu nyina a kire me na yeso ohwe mu a ne dia papa no be kan edifa kakra ebo abra anya adekro se mamponten hene ya brempon na sase onhwe se abusua na wokoton a wabre dabi dikro ayabusua ni dia dabi enti dia papa no kai no se no esan se dikro ni ho na sabre no so odi aseba na maame mamponten hima no so afiri mu nsunti na akoba se ananom de onsa to nsase ho ni nyina so se djuma bi obi di bia wonjai na se nananom ahwania mamponten hima ye ni bibia awia ombehwe
na obasi dikro ewo ho no ne si dikro wi a afi asase won sensem bi ehu bia no dikro na hwe na waka na de ebro no so no aba eye kesi mu nsoso internet so hwe mu a me sebe ewura krobia santo kotoko hene na dawoma me chia me pani abo me chia me na me ne hemfo edi nkomo ye nanti die na me gidie busia pani ni kano edi enti me frɛ ye ma fanu nyina bae ma ye tena se wa ha na ye ntokɔ wase na ye ntokɔ wase o se me die me nim fa asase ho e wa santima mu ani enti me srɛ sɛ on de onya abotre na de nananom aka ne mfa anu nya adwuma okay o se da bi da na nya saa na ti ti ye kan no nti ase no de me ne ka kosi ye ne se obi ne odi asem wo man wo mu ne se wo fin se osisi wu a ba bia ye se odo ne hwe e ya asem dibia okay nti won fa asem no nkokot ahon so hye contract ase nti okọ registrar ho se obi aba na asase so abefa asase na wotwatwa ton nti osrese court mfa so nto so a court be hwe no aye ne sama no ne se wo ho kwan asase no wa na ese wo ton nti ye wo dia do nse koto so dia se na nanu ma kwan ya me de mini ho hwe ka ti se de obae no de ne ka kosie ne se de won ti ase bia no on fa court na court and for you 2 years. Yeah, that's papa Akoma 87.9 ena Onia TV. Mo hwe yen enso e wo Facebook, TikTok ena YouTube. Ye ndwumedie no nkofo de omo nsem bedan ye pa, omo ka wie ate se de ye kan ye no. Ye ka wo so ha wie a na ye wie ye. Echire calls anamontuo akwantuo wo se ye tu ekọ ba bia nipa ne dina sem ne bedan yen ne ho hye ye nyina ye ne nyina awie na ye nya solution bi ye finalize ye mpo a ye pese mu hu de yaka no bebia yaka akwa akodru nti enne de ye dedicate ye ne ye ndwumedie ni nyina de ama ye feedback stories aya ye no bebia ya ye bi e de akwa akodru na mo be kai se mpanyifo mienu bi so efi edwuma ko e baaye se omo de hye omo susu se ne ba ena obi abɔ ne pa ama waku no ema krom ho abusua panyin ni krom ho hene se omo mpene ma yensie omo de hye no ena omo de bedan ye back door edwuma bebre na ye ba bebi asasem no akwa akodru no ye be mama so atena sabre de me komia menua be ma eben ho no de yakọ Charistic Ventures ni akọpẹ Zahara enupa ni bi na yanom eben akwaba Aunty Bea boko pa na so yesu adom so ho ye papa yonkwai Aunty Bea medase ewo akonya kese a ode amame na mede enchi asonko so free Charistic aso ye ema ahwefo ene atifo nyina eben metena sisi ya no hu se Charistic ye nupa ewo dwaso a ebo adasa ebo afofra ye fe no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture ye nnoi mu nkomo eno ho adanse ene de beso mo no do fon nkomo ye de ye dura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan ewo nkomo twetwen mu sa duro we aye dura oba ene bema ana enom se woye bema na wo ho na infections pa adokoro bema bi wo ho a enam yare abetena no so wa kwa ohun sisan bi awum bema bi wo ho a wate enam yare bi tise gonorrhea syphilis etete no amane bema no esotia na etie amane bema no ensansan ne bema ne ho nyina ayekuro de bia onama na oti bema bi wo ho so a wafa enam yare bi tise gonorrhea impempi no owa na insofita na efiri ne bema eba uye bema na otesa na enam yare etetew na hawache bema bi so ho a wafa enam yare impempi no ojonso a na obre na ochem ansa na jonso no etimaba amane hunu pa no wom uye bema na otesa bema mesrewo wo hawo no abawieye na edura ebeboawo edura midi ho danse akamfo ede ma se pebibisisi a ko ba bia ton oduro Ghana ha pharmacy shop herbal shop license chemical shop bia ben bema wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ne adura bema enam yare na ahye so ache a edi 10 years gonorrhea na etetewa ama obema no tia na etie no obema no fon na efon obema na ho odi nyina na aba fom no Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no abasa ebeboawo wodi auto aduro na nom to so na enam yare bia ehinta e woni padua no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho sa uyo basima so na wo ho na white anase odepo ene wa betena oba bi wo ho a
white anase ode po etete no e ho a nsuo bi egugu ni kakra se bi ehonya ni kakra uyo ba na wotesa na white anase ode po hawadwen na etete wo ba me de bia meka me se enya ahusiesie nko ane se obehye ntade akese wo ba enya ahusiesie no nko ane se obehye wig akese na ahusiesie pa a edimu ene se oba me se obekọ drugstore pharmacy shop ba bia to waduro bia odi ye to Zahara mixture ene Zahara G capsules na nu ne dro oba onoma nsuo bia egugu kakra sebi ema wahemfi ho abie kakra no aduro no ebeboa obema wahemfi wache na yare bia etete wa hawadwen no aduro no ebeyi ni nyina ede afiri ho se uyo oba so na wo ho na nnam yare bi te se gonorrhea ene wabetena na agya odwonso ya yaw oba bi so wo ho a ofa nnam yare a etimi gya no sisi yare uyo oba na wo te sa mesrew me kamfu Zahara mixture ene Zahara G capsules ene dia mawo drugstore pharmacy shop ba bia to oduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se uyo ba so na wo ho na 5 years ni umu sada oba bi wo ho a 3 years ni onya ne menses da ama na wom o halpa no na mu uyo ba na wotemenka na 5 years ni umu sada na unya menses da oba adura medi ho danse akamfo ede ama sebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura oba onoma abeboa wo menses na entimi ma no o flow na entimi ma no aduro no abeboa abustu o menstrual flow no etima ma ni nyina abaye se oyo oba so na wo ho no watenka no ekofom oba bi wo ha otieme na tenka no awu oyo oba no watenka wo oba me se uni problem Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no abasa ebeboa wo de ya ne se obekọ drugstore pharmacy shop herbal shop ba bia to aduro Ghana ha bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa aduro we ayaduro won so a odofo nubra ahodo ane yake kabom ane de aye sa odofo wo ho na onkomon aye mere wo weak immune system won ko de bia wo ye bibi kakra bia na wo ye mere na o te so because wo pomre na e form ankasa odofo bi wo ho a woda sesa kakra bia na yare yanketenkete hana dwen de bia ononkwa bibi hano se woda ne sesa kakra bia bo se e wanketenkete cold kata wo se ononkwa so onya infections a adura obia fa yare no bekwa emma biem no wo se yare no kọ ononkwa so wabo 5 years ni oda ho bowa odefo wo te sa mesrew adura abeboa wo ebe boost immune system no ama onkomwa no anya hoden se de be ya yare bia entimi emetwemfa so ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so odefo wo ho na ulcer so ene wabetena odefo mesi uni haw bia ko ba bia to waduru bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odefo je na mesi ebia no wato aduro no na bibi kire wadwene so wo de afre sisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo na mesu twa mo screen so to de fa bibia onti asie bia no ye benya adaje ne akirikiro mu na nkomana duru ye duru ye fe no Zahara man capsules say duru we eye memeduru ye se ye de boa be ma bia enti se na wo ye be ma na wotena ho na enne wo da ho ye mere wo mpam na de bia wo ma excuses abema jaika na adura abase ebeboa wo weak erection na wo na untimi anni mema nsam no mesra bema pe Zahara man capsules ekira kwan se wo ye bema so na wo ho na sisi yale ene wo betena a ema untimi emo adwuma wo mpam bema me se wo aduro ene Zahara man capsules se wo ye bema so na wo ho na onkomwa no ayemre bema me se uni hawo ko drugstore pharmacy shop wo se wo pe Zahara man capsules na bema uto aduro na nom no anopa 2 anumre 2 wo de anom to so ye aduro no eye natural herbs na mreye bia waye excuses na uma no unum Zahara man capsules na me se ubegyae ni nyina aka sa wo ye bema na wutem na waye mre pa me se ene adura abeboa a eye natural herbs ene Zahara man capsules odafo ye bekọ ye adura ye fe no hindi herbal mixture na sa aduro we eye aduro won waso a ye se ye de boa odafo bia malaria fever ene na betena
odofo bi wo ho a etiri di mo wan abetane mogya mu de bia ono nko a nipadua no enkoye nipadua no aye hyehyehe na aposo nyina eye ne ya na numato ontimi endidi enye kama odofo otisa mesi uni haw pe hindi haba mr echira kwan na o typhoid fever na echete wo o typhoid fever na hawa dwan odofo mesi fa hindi haba mr aye waduru na o sugar level no so a echete wa ema onya honka no wodi pe hindi haba mr enu ni adura ebeboa wo high blood pressure na enu wabetena no fa hindi haba mr aye waduru kwa store pharmacy shop ba bia to waduru Ghana ha wo se wo pe hindi haba mr no for the bia meka memma yare no ema wonya mere memma yare no enye kese memma yare no enka wo nsa dem ema wonya mobo ansa no wakope hindi haba mr echira kwan na adanse a eba fa sa adron uto adron no bia odofo mesi usu benya wadanse saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo se de bia meka no mesi bambo atrema eye chen ayaresa bakitima todofo mentre ho emma yare no enhya wo so emma wo nka dem enye mobo ansa no akope currency nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules a uto aduro na ye de Zahara Mixture no ana emene Zahara G capsules na ebo odofo bia abusi immune system no asatu infection bia ase ene Zahara man capsules a ebo bema bia ye bone samarane se bema we de oye 1 minute ene hindi heba mixture ene ope malaria mixture tatahwe ene se duro no odofo ye nupa yi Ghana ha fa ba bia to apete ho na uwa increment ma ukọ okashi drug lane shop bi ho bia ye no bi ho na aba kumase so a ukọ PFA pharmacy o watafo ubenya bi ho na aba Ashtown imurom ukọ Blessed Rekwa Misty Herba Apidank Herba Dani Herba na uba asafo so a ubekọ Habme pharmacy na ukọ Takrade so a amen sir Christ the answer nimdie pharmacy se Ghana ha efa ba bia ye ton aduro bia se eye pharmacy herba shop license chemical shop ya tuye ndo na pete ho no the form shop bosa uto aduro no bia obeya danse no aka se charistic aduro no eye papa ampa ye danse ye be na wotwe se ne adomdom ye na ye besan ehia na ansa na ye kọ charistic ventures ho no ye di kan eka se ye nua mema mienu bi me wofanom bi omufi edwuma ko central region ene to ayen e de omasem bi ebeto ye nim na yen kwa homa no so ne ne maamu wofa kwakwando me ne mbonko mo kakra ejampo cho hu ya ko fe hu ma wo ejando hello yo order hello okay ye be sign a try ni na ye ne no edi nkomo na ansa na no mame ma 3p garlic mixture na endom 3p garlic mixture e garlic edro onwa so a ukodwa man so a empe garlic edro bia de obenya na so de obekasa wo pa e 3p garlic mixture eboa oba ubu nsa na emaye na wote yaw wenya stroke na say ye no so o movement no enkoye emfa ma ojo nso na wo bre ana jo nso no emakra na per 3p garlic mixture na enom afenso ebusi immune system no se be ya wo so wapomudi ebekọ yie na yare bia entimi embebo basa bia 3p garlic mixture piwak natural ene dia bedwaman so frɛ omo e wo 0248928824 0248928824 3p garlic mixture e wo toam garlic na da ho ne yekokọ ena ne ho no eye kokọ ejando ma ho ejando ne line na ya na watom yo wafa yendi omo nkomo ne kakra yenya na yaka ho asem omo ba ha de omo asem betu yenim brief yen kakra na yenhwe sa ahoma na fedi ebegina so a hello wafa ndo poto hu ya unse nyame na do bi hu ye papa wodo wona asem bi betu yen enyim na wafi ha na wakrai no pocho aba asem na wa bechi so kwai ni insa kan ya ce no we sie hwana
Yachi, you can oku pano. Oh, one the she na unya be yina na we fim no. Nipa kuno. Aha, nipa kuno okunu no watching. Yachi no o court fifia. Ye de nyame ase. Na pocho no ye hwana. I made moto tension. Ohina what the picture they share here na. Ohina. Ohina. Oh, enti one banana was in there. Was today onyim owunu hu bi no. Mo waka mo oku ne papa no. Neba no so ehu na. Neba no hino tata no. No tata no pi oku. This is why yentinu kedo no fafa. Because so bi mo fafa. This is omo yente wama no sisi ala yentinu kedo. Did the work. Homba no so. Na why then wo hu da ohina wode nu fonyi che he no no oku ho de hye no. Aba sem si. Nka sino osi ende na statement no or mine. Okay, look at mu. Na abon suspect that. Okay. Only thing e do ho ne na he dey tu kan da only no ku. Evidence no by me with the man 87.9 Kumasi. No. Aha, yeah, you won't do command there. One call Central Regional Police Command. Na House of Chiefs also no faster no down one see. Do not but abadan. Aha. Abadan. Yakwa asam oka ebusope na yin nti ye fani bi fen semi. So kan no on him no be chief usu aka akadan. This is on whom crowd being more cadet. Only change honestly, well, only what you cried away one and then about no rubawa. Only a few coin, only I'm not no, to we only much a free no such a free gym. You know, wouldn't you be say, we're seeing now because no, he is one penny won't see. I don't pack on plan what that's some never dying. Listen, since I quite half of cheese, okay. No, okay, the letting no okay. You let you say, Baha, you could half of cheese, some other can Okan, so Akadan. Okan, no, unlike Akadan. Okay. Into Sicily, you have of cheese, what is there? Oh, well, House of Chiefs, who Yake waka de sisale asemi na be na yebusu apeni wa de be chi no ha wa bla hin no owo ha bi no so no chen okay so mention wo House of Chiefs ho no che de why won penyin fo enim ehun eh ho ka me che de bi she mu ha ne ya chi yebusu apeni kwan yin ho de she no it is say do call man chen no what do the court the court it has the yamba mende one bra me pocho you na no House of Chiefs ho di yen kan kesi pi na yen hwema obesi na e de nyame ase papa feedback a wa be chi de ohina na no twintwintwan na say no so she fridge mu e na ohina was suspected there oku ho nua benyi no so nyame ado so say wa chi mo ina korema na won ba no na say wanyi bebi mo wo say papa no tata so we ku no so we gonna catch baby no friend. This year I think I do. The card of my make evidence. Yes, no man, other friend for finding or your the moving number. The number, yay, you didn't me see. The muku car now because the you. Na kote na watch obi aka ho biem. Only nankote na watch yo. You don't want to papa penti. Nyame ya aduma mo be se chi bia so ye be sena afra ho biem na ya metefu na ahwefo wo hu de wo ba ha de no fa so abado pi ai. You don't want to see. Nyame show. Nti aya so ya first one pa. Nti na bila de number na. Oh na bila de na number na be fro ai them production line because of na ya no do so 87.9 yo na bila we also be fro
Yeah, that's yo. You said the master. Yo, you said the one as yo. It's amen. It's all the two what's in eye. For your man say bye bye. Okay. It's a binio. Oh, say ani ani age papa. Wo ba ha no. Ye ka asem ni hwie ye no. Ye tena se na ye planning how ye de solution beba no. Ye ka say asem no police fo na ewo ekuro no mu free ho ba ye na nkasa no. Na ayeti say omo ho ka wasem no na nkwaye maye. Enti ne director omo say omo nko regional police command central region anana bila meboa. The ekwan say me dey kan ma omo direction to House of Chiefs. Since na hensem no wom kese. Na nobody can report to we there no police station that then to move in House of Chiefs. Na omo kutu wa na mo no. Okay. Na hemfo no enyina omu achi ene omu into anamobi omu to bia. Na diema omu suspect papa we no. So omu ka say abrante no papa na bono so adwane no. So ko no mo nsa oba bi no ko kai say 87.9 Kumasi. Sa papa ye o machi ni. Ohene no your hint ni empese bebo ni di. Abone pa 15,000 Ghana cedis se wonkom ni papa ma no. Nti ono no ko kan oba bi. Enu achi na papa no nya akọ se papa ya achi no afre no se wonhia no. Baby. Nti se o baby felicitation kura ho na okokofa ya otwam ko ya ochi a mu no mudi nkomo no se na awia no so asomasi se menhia no. Na ye konkohwe ya asase sembi. Nti o se ya nche no mu se papa so ne ka e ba bitwe. Danu ade chie eno mu se papa no opie sa da na opie wa ma bi no mo ne hwehwe no 87.9 to mo hwehwe no na ne ba no ko kan se omu nyina nam wiro mo hwehwe no se oda so de abebia so me kai ni nyina na bra wa bra na obi a wonim ho hwe o ye de so papa abre okohu ni papa no okotena hokosu ye no na omu hu se ene papa ne din wom bi nti se no ka so se papa na tata no ena odi adwane nti se no mu ntene nka ba bia no omu susu se ne bia wonya na awie no ba bi nti omu asem no de mu nsem no dachi na no bia no ebepie. Okay, me yanko ye second fourth story eno company no so adane ye kan say international company nti adana ye treaty story ni nyina no ya mbo company ni din because ye ka say omo boa Ghana papa na yempese ye ha professionalism ne ethics id ye adwuma no edoso papa asumdwe na ya na yepe yempede ye begu obi company ni mu ase ni begu individual obi ni mu ase nti ya mbo company ni edin na enye se boa omobua Ghana nko anso kurenti na ama ya modi yes eye obi na de asemo aba wabeka no ne famu die si enya company no enso so afamu die a odi tudwa ye ntimi nkonko ka na wachina bi se ni nipa beka ne nte saa yeku company ni sense ye company kasi enti omu structure so bi Akoma FM enti bomodi wurawura mo briefie komoni mu ai opani bi na no so ne company no prosper of nkoko ne ba ne sa company na ye adwuma no ye na adwuma ba bi dada no mbe fa no ma ne gya na adwuma no mko ye adwuma yare baaye ma yare nimu no penna no ho sa bre no ma for so ma ase kebo kanse bebrebe ne yare hwem ne ade nyina kura no ko kan ho nse bebrebe ne ade a ekozisa afiri akọ retirement. Okay, yes, retirement no ne saka entitlement o se ne saka bibia na emom over time bi a waye tika bo ne se yes ka keto 87.9 Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Me pa cho ho ye. What's wrong? Yetimi ka twi we Kaka. Ayo kinti pa cho mi a weni kakra ma ye wai. Enkomo ye ni wedi nkomo wa chire saa te se de ye no sometime na ya ntu din no. We so ye pese ye betu din but ye nimsa wo PR department hobby. Me pa cho anamonto ben na matu ewo ye papa prosper asem ode bedan yin e bepem sabre. Okay. So first of all, I would like to maybe 87.9 Akoma because you guys are doing very well. Thank you. And we really would like to continue to work with you guys. With the issue, we had we were able to in Akoma the interview, and then
from our angle, we forwarded the concern to the HR department. Okay. And so currently the HR department is seeking legal advice from our lawyers. You know, it is not an issue. All of it. It has been an issue for long. Okay. And so it is a gradual process. And currently the legal practitioners now handle issues here. Okay. And so we have forwarded the information to them, and then we are on standby to see the advice that they will give to us. Okay. Then we'll proceed from there. Okay. Okay, thank you so much for the feedback. I thought you speak some tree, but it's also side of me, bro. But yeah, that's it. We don't find some yes. Okay, that's it. I mean, shouting, come on, and Nabila knew the word, Chenny, a train one bet, day, papa, why? We might come from home, will be at India, train. Yeah, the one saying, I mean, Shamu, ain't may a kind, a job prosper, and a dasuno. Obeda or the bedna sembe tu yenim so ne company bia ye adwuma na oyare onya stroke nti okofie no skebi kemu na ye ne omudi nkomo wa akire e na waka che say omo hwe ye that day ne ye frɛ omo nti omo hwe omo sign ma ye twa clip no e de ma wo mo e ma say omo se omo de ama omo legal department no omo so nhwe the merit of the case the merit of the case nti omo hwe no omo asɛm no merit ne ewom e ye no kra compensation be aka was some de ma eja prosper omo de be ma no it tough aboma no na yeah Johnson no work no say asem awo ho ache na omu no ne ha omu kakra ye say bibia na say wunya na de kofi bia na wunya ye tinkebre na wo kofi no so ofin say wo overtime asem bi wo ho no a say no mu ka na wakotena fia be mfinhia be du ba akoni na wo afi wo pre can say overtime enti no ama mpanimfo bia na sabre no mu wo ho bi no mu retire bi no mu afrɛ dwom na ade enti no say a long process they say no HR no dey ma legal team advice from them enti mo assure me say omguso mu ye ho adwuma na liom bia no da say so mbetimi ate ne wo kana se no mudi sika ama no ada say ne wo kana ombobo agu ni na wa advice a legal department ni papa ne bi kura ne situation mu say no yempe bi kakra da bia yemfa se ye ni hwe de ma no na emmom enam ne situation ti yempe bi kakra se informa ne nyina no mbetwen na de lawyers be ka che mu me das papa akaye feedbacks miensa e wo ho a eno so ye de bebro na ma me fa nko pim sign na ye nko no maduro agan o se pia ye twa na ba se ya ana manka ne ye me das papa me ban pia na ya mo fa me no me ya ma mo fa me nje mo kase so kra me ba cha ye nko doctor yo be da CP me jafo na da senya me inshallah ahwefo na etifo so ya ma obi bia akwaba they about Pim Sign Company Limited Dr. James Amwa edano kofa baya wakofa eduro wa so ye friend no Semens Vital Herbal Mixture and Capsules eduro na ufa ba bia wote ne mra ne agan so ye nkran kasem so de ba ye twi kasem o se ye jan ti se de o kan na jan so de to anim se ko straight sa pepe na eduro ya nwade a eduro ne ye no se obia wa unya ekosohwe na hu se de eduro na adwuma city pepe me obi frame na se de get to for no omo se yenja advert ne bo omo abeya mamwa na omo be advert na ma yenja na o frame na kasa na no hoka no aseba hoka no na miti aseba na de kasa no se de osi kasa na miti na me mesre o se de mo se ho nti eduro ne de ma se be bia nya eduro ne ma na ya yenya advert ne mamo nti me patch say eduro no ntene ka na get to for no se yenka tro say eduro no kona kotobi na obehu de omo eyema omo no onse be bia ma FM 87.9 baba bi so frame ya o se odi chiria no wieye no na o yire no mienu o starting so kan ma edin na miti as mo beka se me wo yire mienu na sabi se mitime ni ba ko hiemu a de aka ne de na ayi so no kan komseni se wo se de odi ma we sa wo se odi ma we afi o be pretty mi nyina na miti no na so onu maduro na fe de wo hu sisa kra o se he mama ka me mranti brem why agan na mana ka me mranti brem enti e kanfo de ama obi a me ma na titru
bema bia sabi oni obehia mu a oni ni sia ba ko pe no ano no ene emoni mu ana ada na twetwema me asem e basa na e man 87.9 yes brekra na ada beto oba no so ti so ye bema na wo me masem no wo de oda bia wo ni oba bi kompa so a wo ba kono kra no nkonkoduro eno so ana ada ne wati bidin besrew to me kato eduro ni bi wo beto nsuo no mixture no Cement Vital Herbal Mixture no ato capsules na ka ho we are be free because bibi ka ho a ye na ye de be ma o enye se wo kwa akoto bibi o oh okay wo free a na ya ka kire o de wo be ye e de aka ho e be bo ma eduro na tima ye adwuma 10 so ama o ai dia na nkofo ta free na mo se mu de bibi be kan ho de ade na me nkoto me pa to nto hwe wo to mixture no ato capsules no wo to wi a no wa free number no na wa share mo ban be fa so anom no sape pepe okay 0240 61 60 61 0240 61 60 Fe 0205 57 35 55 0205 57 35 55 me say obeto mixture no ato capsules no de aka ho na wa frɛ ne ya kyerɛw se de obesi anu no niema obeya aka ho a beboa amadu na ya adwuma 10 pa we e bema no esi ni trase ontumi ma ne ho so kra na me se kɔtɔ aduro no na de frɛ afen so wo de no wo kɔ sisia no agem 1 minute for no wo so frɛ mo am pese mo kɔ ne mpre no so ne mpre no sa so no ni nyina mo frɛ mo ntɔ aduro no na mo frɛ ne ne mo nkasa afen so obi a wo ni atenka eno de ye kan ne aka na ne de no se jutu ai na se jutu ai ono na nom ama na yire nso anom bi enti se sa bre no mumienu mu nyina ma nom no na mo kompa no so de na ye sa gan e ba bedi mu nyina ma sema mo bi agene tu sa pepepe enti se wo ye be ma ho aye den oba no nso e ho aye den oba no betime abu ahia kama na anije na wie peye afen so be ma bia no e wo se da bia hmate ube bi nwane wo ochiaw nwane wo onwane wa na so do ube bi na nwane oyire na oyire asori akopra o pre nyina na oto aye nyum oto aye nyum nyina na ese nyankopon di animonyam enti so ye be ma na se ube bi ntimi nsori nwane wa ahmate a me pato so to aduro ni bi na de frɛ ne enkyere se de besi anom atenka na ayira ni nyina beba so ye oba so ye be ma afa ma no omo mfitiko wo yo ba na mfitiko nyema sisi ye 87.9 Kumasi ene bosumi we enamienu bosumi ebesimi na miensa bi wo kra dabako e ba kitikiti na etwa se ubetimi akonfitire ama wo moja na timi afro ye a e ya gan na eboa wo de kona kotobi na frɛ afen so obi a obekonfitire obete jaw ewom eni dani bronika say you see dysmenorrhea se ewo so a me pa choto eduro ni bi nanom ebe yi yaw ni nyina afiri ho akwa ama wo sanso na wo eminorrhea omo absence menstruation no obi wo no ma ka wo di free mfie dunsia e ko na wo so start so konfitire nanso wo hu bi da me pa cho wo de frɛ to eduro ni bi na frɛ obi so a ne de no wakɔ nanso si asizi ono a wonyem ono so a onu ni menopause because minimsa sa na ma mienu we na betumi amu atwabra nanso se wo de na twakra frɛ number no ne no nkasa to eduro no wo to mixture no ato capsule na ka frɛ ne enkyerɛw se de obesi ai no na wo benom ebe ma wo mfitiko na afro kama na bibia ye kama e de ama number ne 0240 61 60 61 0240 61 61 Fe 0205 57 se sciatica wo so a me pa cha oto ase twetwe wo tena se abuei ogina ho abuei oda ho abuei me pa cha se wotesa oto ase twetwe pa sciatica na wo so me pa cha oto eduro ni bi na sa na ema ni nyina mfiri onkoma wo ni nyina be firi wakwa ma fe wo bi oba akogya ne nan na obehu moja wo then de da bia me ka me pese me emphasize on it pa because uhu moja na nchese eno ano no akoto eduro na wonom moja na uhu no say ne sitie na husuo no ne color no say ne sitie say a bright red when ka say bright red I just say copper gon pa eno ne friend hemorrhoids koko to eduro ni bi to mixture no to capsules no nom
wonoma e wo se moja ni twa na emom bia wo de wo behu moja no na moja no eni ye dark e brownish kakra me pa cho eno de enye aduro na asem ebia na de no ye enteri fever na say typhoid fever ene ye o it wanya intestinal perforation ana so de no peptic ulcer ena onya intestinal perforation ti ukoja na hu moja wo me pa cho eno koye test say ulcer na ebe yo H pylori helicobacter pylori test ehunu na say ebe yo endoscopy ebe hunu say wo de ne ulcer na afei eno ho aduro e wo ho be say wo de ne de moja ne ko de a na say koko hemorrhoid onum a e wo say moja ne nyina atwa afei nso sisie say osisie o ya no de me ka tro say me de ntiato de to ho ama wo enkonum aduro bia aduro a wo be nom ama wo sisi na kɔ pato say ye wadwuma bi na wo ye entenase enyina ho anasa wo de no wo de tambra gang foi wala tu wala sa ye soa ye kukuru ye de fa eno na ama wo sisi ne o ya to aduro ne bi to na frɛ ne enkyere se de obesi anom no anasa wo de no yare bi na wanya e na ama wo sisi ya de na ba ebi a wo de no diabetes na onya diabetic nephropathy ebetimi account si ebetimi account aba amonya sciatica enu bi kura frɛ ne enkyere se de obesi anom aduro no na ebe ma wo sisi no ne sciatica ne nyina akɔ de ama wo afezo bi wo kura na de na ye nam nsan ya de ne bi ama ne sisi ye ne ya na ne de ne ye ulcer na eja ne sisi ya de wo frɛ ya enye se ulcer no na aduro ni kwa akoyi afiri ho na se typhoid no na emom sisie na ye oya no e na ekoyi afiri ho wo frɛ ya ye betro ni nyina na kwan afi store a wo benya bi ato wo so ye beboa wo na wanya bi ato se wo tu akogu store ma ton ni nyina wo de frɛ na ye mo asa kwan no so number ne 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 61 afi 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 again yesi eko tin enti ko de kopa bi nyame ya adoma na wotwe sende ye be hia ye feedbacks no ebi eda ho wa ha ye de ebrem na answer na no mame fa nko God's Way Funeral Home your one stop shop for a year hu tutu ye bia wo ye no fakodan God's Way Funeral Home na ube say wa ye a year na enimonyam hye aba ama ode hye na we free mu na ene wa nkasa enso efundaka atade decoration aduane pictures videos meka na meja de bibi bia fa yie hu de fako God's Way Funeral Home ubehu omo ewo kumase asafo oben kokobodan dada no ubehu omo ohodru a wo se ohwehwe uncle ato na wafre omo 0243 737457 na 0266194678 grow fine enso eye mojedro wonwaso abadwamanso pebi neto nenom na wo ho ento koko ena mpanyifo ede aye edrei enti pe grow fine bi enom ubenya bi ewo pharmacy chemical ena herbal shops nyina ubenya bi wo ho wenum ato onsa ye titriti onaye titriti na fenso beda be sorry na honam nyina eye oya kope grow fine mojedro ni bi na eto apart from pharmacy chemical ena herbal shops no owo van so a enam kroma airpie grow fine ushia wo ma tobi na eyedru papa o say grow fine herbal tonic makes you grow fine for doctor e was 0244 596532 0244 596532 ye dani ye ho sema ba ko pe ye ba ye feedbacks mienu a edi akire no ye de bemma mo na yakachem say in the sports for no say ye nche omumre kakra na ye jade aka no e di ama sports for nti ye ba sema mienu miensan besia ba sese ya hello me den di e nse ne yesi ata no e nsuo okay nsuo na say to me ni free e dey e bye so ati ase enti na something ne say matano Akoma 87.9 kuma e ninsuo wa santimemu ni dia ye de apie okay ene wo se matano ene nsuo bia odin aye de yebo okay so on se de tie no enti nsuo de tumi ewo nsuo no
maame me ka no kura chiro play obi obeda da o say nso mu tumi ewo nso mu nya no nipa kura ka je nso onim wiase nana last week no ye bie phone in no obi bisa question bi na emre ni nti no ye timi anche mu yi say Akoma 87.9 Akoma mun sub jumedie e baso ejwade bia kopem efiada 12:40 kopem say no me ensa 3 p.m. ebebo na ye de abro ewo mu a ne afa topics ne a discuss ya pempanyfo mo nim de e topics ni mu na ya discuss ebi mo so de o masem ebedan yen nti ene de ne aye dedicated to omo de o masem abedan ye be bosumi ba komu nie nkomo aye didi bosumi mienu koma ye didi anamontu ayetu no bebia akwa akodru no ye pese mu hu se be ya wa wo hweye na wutie ye no wo how bi na wo so bibi e hye so a na odi aba enka se na we medi kwekure be kwa kowie sen nie ebi mu de na ye keka na wo se feedbacks positive results eko edi ama wo no enti wutie ye nya wo so se bibi hye wo so pa na wo pese wo de ba na ye kama wa no wa frɛ 0530 507849 0530 507849 na yankɔ kwabna boatin abrantie ono so eba ha se ne maame ayira na ohwehwe ne maame obisa ne papa na ai say ano yie ne nko ne yie e na ode bedan ye ne papa ne kasa ye ne papa ne kire mu say ne maame ne beto twene no so 1.5 year nti kwabna boatin na ti so igofa ye free ha no anamonto ben na aba yeah I say we die no onnim ne maame nti wantimi anya picture ai de behwehwe maame no ebisa papa so say 20 years achi nti nyaade a obetimi anya na picture amaye nti na say tuma ye tiefo ne ahwefo say ohwe komo aye di ne so bi fi say wonim maame na okwan bi so a ye bo ne din abenamoa nti wie ye no course ahodo pi ba ye va nipa odi kan frɛ ya oyɛ so onim akwada no asem oka di akire nti ma anyina asem na enim de to ho ma yesan receive another course na ne nyina akokɔ be wie di onudi kan na so di free ba ne sɛ ye oba na ye kana asem no abramoa no enunu aba no na sebre onti ase bi na so ohwe mu a kwara na ba so behwe ne maame na ote ne ho asem a de be ka kire na ne sɛ wa free mu de edin ba ono ka da ye bia no asosonson de na wo hu afiri maame no nsema na maame ne ka kire no na sum ntemo no aso gidi sɛ ebetima ye no kure sɛ wo wisan sɛ ohwe anas maame no ma ne pressure sɛ behwehwe me behwehwe no nti nkomodie mu na akɔba sɛ saade a sɛ etimi hia abusua ne mienu ɛyɛ kwabra boati no fie ɛyɛ ne maame fie fo no na fie bɛma no so a ɛyɛ wɔyɛ agya no so yetimi no mu tenase na fie mu ho na nkomo bi ɛwɔ na si yedi all right maame kwa ma no so break wafa ba ho wafa se afia homa eso na na to aso ene nhwehwe wafa na ye ne ne wi ti ye ne ofa no akasa ma onso ne abusua ne nyina hie mu aye meetings ahodo a se di akwa akosi ne se bia na ochu wo na nkosi na ochu wafa good afternoon Mtumbo kapa me pa cho ho ye de Akoma FM Wafa Ben 87.9 Kumasi. Hello Wafa Ben, good afternoon. Hello. Wafa Ben, good afternoon. Good afternoon. Pacho ho ye de Nyame adomwa me we pa. Ye de nyame asepa nso. Wafa ase ne kwabna boaten we hu. Pacho. Yo, enti kama ye tiefo enti na adano mo hwe program ni wie no eden na si ye na o maame no pacho ye se we free mu ka se ye no kre ana se ye no kre. Yo, wedi kai Akoma FM for the Damasi Lebre, ya misra mo ni meguma fa boye. 87.9 Kumasi. Mumpeni fo ina ya misra mo pa se ba banya adaje ewo ma ofasi hu. Ya mpa se be mo kana nwa no. O ma bi ni Abraham a otukwa ya kwampa. Ni yo wonu nkura bem kakana na papa fan. Papa no so me bona ba so no so wa ye bi pa so wa ya kwa na ebi sabre na mi sha no kasika na ebu ebusia chi ye chi di so no radio so no stay
this year na what we could be one and maybe one and maybe yeah this year Akoma FM 87. yeah part of and the kai humbo sibiana start to your fresh the fresh na ja plans mutu ba saka mutu ba kwa de woman and the kasa if you the correct so about if you can kwampa okay ọba mebi abaabo a se de free o free match ọma me ni free match over 10 years asempra 10 years yes over but ona waka kira mo say owo ba bi wo ba bi na mo so mo hwehwe no but na mo hu na na because de ni no bo akra oh okay because ni papa no on me ba no akra okay na mo bi ba ku ba ti na sabe omo ti ira akra all right the kwade na okay de omo akra me de na better anum ko yo but mo ti okwa kuma ti okay yenim say ma sheda se mo pese mo ba because ye de se ye fa kwab na boaten ma mo da gise mo aba enti no ai se mo na ma de ayira mo na wo se mo hwehwe na na me boa sa enti ye be twen nyame ya adoma ada mo be ba no na ye nyina ya se ehia biom na enkomo ne de aka bia no na ye de ato aso enti ye be hwem anim wa ye be hwem anim ana me papa no so adama yo management board na nyame shiramo ye da se me ko ba ti papa so da na so nya wa bo ya de papa ya de papa ana me bona ba so se da bari na da tra de be hu ye wona de start so se yemna ya kasa na bia efe wa ya de aka o ba na de wo adwuma ko ananya adwuma ko kwanya ko de wo kwanya ko bia ye de che bia mo to bi fa be cha papa no because member be brain tie nyesa so ehu iti ade bia wo bia mo de da papa na se no we de mi amagina me de akoma papa ne se jaje ne fa bo wa no why that's it ya mi sha mo tie be na yes mo de share se o ye de share pa o o fra himfie ankasa mo cheja yo ana ye njibu na ntwie ya ti dia kan de ye bedi we kire why ye da se ya mi sha wo fa be so age ye fe so papa okay wo fa ye wie eho ye fa ye last one fentwom ye ba Paulina ayi be kan ayi era be kan we de ye Akoma ye project Akoma mum sem ye project Paulina ntimi antwen am ya mfa na anye ye project but still Paulina ye project ye mbei de na se be dan ye fiti August no ene ya boana yeguso boana senka aboafo boa ye hwe Paulina ama Paulina ho ato no ena fofia nto ata be na wotwemienu mu nie na ono nso owo krade a enkwanti menji no we frim nti yakochia na eyie no ho tutu ye na ye pese ye frɛ maame no na ye ne o maame ni ndi nkomo kakra bi adana Paulina ebe frim no kra ne den na ekoso na ye hu na aha dana ye koi na ye kuchia ye ni nti pacha Paulina maame abaso ana okay ti eguso a ehwe se ye benya Paulina maame a na ye no ewia ka ye 5 minutes e wo se ye sorry dwumedie no so na ende kotoko ajapegi pacha se omo ne ho am na ebo brekum Chelsea omo bo wo baba yara ha ya nti wo se ye ma pepe ne little ne busia penny time kakra no mbe kasa sana omo de commentary na sha 3 pm nti eguso ehwe si ebenya Paulina maame ewo ahoma no so a na ansa na no mayen kan che say ope obi am na ye makeup ama ho aye fefefe e de akodwuma bi a wo kode a ye glam by tina makeup ono e na ebesiesie ho ama ho aye fe say ye aye fro birthday party naming ceremony dwumadie bi a wo kɔ na wo pese obi ye makeup e de ma ono fretina wo kumasie ya 0544 4662 80 0544466280 na onsiesie ohu nefa kɔ baabi a wokɔ bia nti yeguso ehwe se ebenya Paulina maame ewo ahoma no so ana ye ne no enwie enne ye feedbacks no enyina na wofa mekai say severe etwiti case bi wo ho papa bi ono so ba ha
ose ne makrati mi yi omo na simple body twa omo asum no yes before ibenya Paulina ma me see enya ne dia fine but ye de bibia ma lawyer okay bibia she lawyer nsa na e dey nti ne dia ma lawyer no because papa ne ka bibi nti na ma ye dia ma lawyer no papa no de na o se o hwa ateti ya ne yire no ne ne ma no de ne famu a ada se obe hifie no ana so obe paso no bi ahwere bia na ahwere bia en kasa se mo onye ne sa mama me bye yo mami ma ho you yo oda too soon ya kafra ma de ba ku po wa de ba ku pe am ya ba ku pe ba tutunu bi tia kafra wati na Paulina ya da na ye buy na oni ye di nkomo no now say 2 days 3 days before obe free mu no na say na ho keka esiti o se na otimi ekeka no ho oti pain bi no say na say do atimu ya ontimi ni ko ji aye crazy o ha no fe ma enti yesi be sidi bi mesia yesi be sidi bi pati ya onu ma ko to tese be ma ko to abe ko to nso be me enti maybe ya ba ya bi e bo no asa me tese me na wi e bo me nan enti e ba dim da wasi enti se na say ye na me ye na mi no no ko se na me se enti adieti memendano ande de na nyeska fa na kutri se no memenda nya na eko na nyeska fa na kutri etito na pata case yeso ya buti wa ye mpai bono oni ni bobi wa mo kan bo no kan fi tire me ana ma wan to na mitini ye na am tia so se nya kupon otimi ade nyina am tia ani ye bom pai ya o am de minu se no mo to mani a se ti wo se mi di no se ma se nya bo aye pa me ko asere na me poli ti kan na ka 2 million won se me trouble ti president plan need do ko asere na ko edwada ye ni scan ko dropping akwe ko so ani tia so mbebo aye ya wada ye de ko ba na ka de ne ko si ya de ko ye ko so mo so mbebo na ono ti mama ti o mo de nya mi sha o mo ya di o me bon pa so mo esem ba ko ti pa am ti am o via o ti ye pa ti di mo no mo be to say ko ko do ma se na no ka ka se na me ni a ji na me na esire afra enti eyi no efiada na no pa kwesiada na no pa no o sorry na oyare onyale me ko no pa no na wo ye say me pa den kwa da me ka se mini sika no enti de no anwamo na me di ko ti wona o ti enye MPS ni bi na me say me san ko nto no onua ba ma ni na me so me say me di nto no di ko mo ani awie ana ka kakra me fi ko sia no ni o say this is protein kusia say protein ti won dey o di bi sia we ni kusia no ana obu fadi enti dia ka ko mi na me sa fadi ana bibi kakra bi so atin na hona onua na so on komia na me pese wo ko twen ya na o se tra pese ko no e bi e a emuam enti o ma me ne nkwa o se debi ni mo onua be ma no ana ne nko enti mi nyale me ko be o be ko be ba na se me dele bi ya yeti am ti you to ko nya o video ne phone so am se pare kai ma ko fa be so enti mo ko brantem anti di wo mo ko ma nwu agyae na me nya ko mi de me nso obi na fm de mi ka ko pikia onua se pare na ram so go se say ti kam de mo pere se ti na mo yire ni e ko ya mo so nwi enti me ko fa ji no ma na de mi si e ko de ma ta no ma nyina na wo be sa ye de ko ni na ti ko ya o mama me nwu da ho no o se ambulance de na e ko me o mu di card na ko na mo mama ntra kan mu me so mo de na e folk kanu ana mama to mo say debi o mu kwa o mu be friend wall da se na wo ke no be ka se wo kafra wai kafra pa say o ba wo na kasa no pa na onhu se o yare bimpimpo na fe de call by ya ne wo ye wo tini na nka me ni nka because na fiti August no tini 9 nka ba na fe wa sha se tini 9 nka kafra na nyame ya aduma da ben na mo decide say ye besie ye nua ketwe no mo si 26 April so na no me busa pe no oni wo mo say date no oni wonti
oti kwasiada wo mu kwasiada mo abedi kwasiada meko ito mo abia hono akobuse mu yie okay today ti du am pa semester yate nyame nkoso ancheche ore why nyame nkoso ancheche ore ya pa obaba ba ko pese na obefiri musa no kafra nyame ncheche ore ko mu kwan se manem oh obi okay na diso oh otoni wa sorry dem to so yesa wa e boni oh ntinka wo be ko police wo yari ya so na police ni ba yi kafra ntinko kwa nka tie ne nka ja wo wari ana o ha nsem ni bi say wotini say ya obesa opesa obisa nyame questions but obisa questions na enti o de shop kafra why kafra nana bila ye wie enti 1 minute bi na yentu ye areho say initial information ba ye fa na ye ho no omko hye mo yen say o ma me wo no kwasi ada enu owu kwasi ada tino pese nkumu yi no esie no kwasi ada ti no ma me ka sai kakra ba tino ka 27th this month April but say busa penia ba mo bi hye kwasi ada no ma tena se ma hwe se bi be maintain sa de no ana so betwa ba ni mo ba kwa ma na ba ye minda ana so da ba nti ye bompa ye se nkusi na be na se nde na de ombia na yensa aka ye ma ye tiefo de hwefo so aswati ye ma busua na yakọ na ya ma wonhyede polina ne sie ni na yie eye akoma munsem ani akoma fam eye ye project eye yie senia emu nsem tie bia no ye di akire ne so behwe na yaso mo bibia timi akoyie mate ye da se ye depend wo ye ti rade nchichire nyina yere rade nchichire nyina yere etiefo ye ka se ma sports for no 10 minutes but 10 minutes no kra umanya aka 6 minutes ne ya ponti ha enene ye di dwumadie ni nyina ebesi production team members chief executive producer ene ona je na konwe ye odi feedbacks ni nyina e de ebreye no Spatus kojo sa akode ono nso eye na assistant producer era eboa production ni nyina na Peggy enso eboa production no ye ko technical side Emmanuel Kwame Vadi Beluchi oyare ye 2 weeks ni me ho papa nyame adom waba nti Beluchi is on duty na Emmanuel Kwame Vadi nana yaw enso ewo ha na head of technical Timothy Agbozo mu nyina aboaye na ye di dwumadie no ebrem menso midi edi beaches yoga bra obetimi afreme Aunty Bea sorry na kakra na aka no sports fo no om dia be warm up na yakofa kotoko ene bechemu brekum ma bon was sports mu brekum for ede ye di ahihye so nti enyi afidie na mfiri Hawaii ye the sports bro ye da mu nyina amase